395. Jisua Jingna Lansabu.
466 466 Nangmen Mikti Siwa Achaupa, hymn number 336.
941. Sau đâu ang bade. Hymn number 467. 467. You want to nang ching, onang. Hymn number 467.
Hymn number 320, 320. Hymn number 320, Ang Pa Sâu San Bum Ma. Ang Pa Sâu San Bum Ma Trong Mộng Mây Nắng, Đâu Mộng Mây Nắng, Mộng Mây Nắng, Ang Nhi Ba Ba Thâu Ra Ya Mộng Bơ Mộng Mê, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Mơ Mơ Bơ Hên Ngơ Quê, Thâu Thâu Lôi Mây Hên Mộng Mây Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Ang Pa Sâu San Bum Ma Thâu Mộng Mây Nắng, Thâu Mộng Mây Nắng, Mộng Mây Nắng, Ang Nhi Lây Vong Xem Là Say Khai Yết Ra Yết, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Mơ Mơ Bơ Hên Ngơ Quê, Thâu Thâu Lôi Mây Hên Mộng Mây Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Ang Pa Sâu San Bum Ma Thâu Mộng Mây Nắng, Thâu Mộng Mây Nắng, Mộng Mây Nắng, Nhi Yên Nhi Phu Lâm Mùi Ba Yang Mê Đi Kê, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Mơ Mơ Bơ Hên Ngơ Quê, Thâu Thâu Lôi Mây Hên Mộng Mây Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Ang Pa Sâu San Bum Ma Thâu Mộng Mây Nắng, Thâu Mộng Mây Nắng, Mộng Mây Nắng, Mơ Mơ Bơ Ra Say Thâu Nghi Đa Pha La, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma, Mơ Mơ Bơ Hên Ngơ Quê, Thâu Thâu Lôi Mây Hên Mộng Mây Yung Ngon Ba Sâu San Bum Ma. Hymn number 1. Hymn number 2. Nang Hang Sin Yong Bơ. O Kahwange, O Yashanyali, Nang Ling Pu Kang,
355 355 Chisu among changda Hado hem lok puataman Tuwang hem lok punameng lak Epataw punameng kamataman Moilan chamsa yung yang loka Chisu among the bay yang the again man Chelaya Künpu ayong man Chisu among the bay yang pita bayang man Wang mai ayah de bay na Chisu among the bay yang kim Chisu among the bay yang kim Yümching Tuman lamwilak chingna tawe lai ja ke kening o pai kai ide amma khama hayanga yope khama tuman linga ngai pa yongwan pa shi shau me ya tu singha hakna ia teman kawang ia pawa tukpu katalan a teman ia uinga hak nyoi me angpu mantoblan a teman ia hanghi ia pai tini teman e chaya harau kawang a wanang teman bai Bangjüm pai Teihtowpu Executive Secretary e Weipu Bangjüm Staffslan Youth Secretary Convention Speakers ano Jingpe me bu pai bu Nyoi pa hai Associate Pastor Youth Lana Woyang a Künpu Christian kada amailan ano yalakpa KBCM Bumeinok me bu Nyoi pa hai Convener ie Woyang a Künpu ating lakpu Christian kada amailan awang na harau kibu napning Jesu Krista yang ibu nap ano achau nyoni mebu Jesu Krista ya yang salam muilan de China tamnang tobe jamse teman muilan e yope tan bu kie harau kibu hipak amai ayan amai muilan e taubua yong wan ba kawang de minyong phalaka yong shunang daujing na teman harau me shot bu teman na yop pu pai
mong sang mong meng buki yichi hayang boy mong mai shey taman mui lane muhiman tau oklak chingne akum ngoye nan na shot lak chingne mong ma yopatan kai she akhung de tau pa yalak pa chai ra tamnang yalak pa taman tanap chuna tailak taidam cha mahage e hoguni 26 October 2025 hat Nyoi ni Taitam muhiman yopnok Taitam tui wanga yoblak taman pai pajai nokhat pastor ukha Bumeinok hemlok lak MTC choir tupu hai monglong shalak KBCM chingna yopu welak Reverend Chemyo Konyak CES KBBB hemlok lak KBCM choir Kawangau elak Old Testament Chainau Yongna Associate Pastor Youth Dimapur Bumeinok New Testament Nyanau Mailem Associate Pastor Youth Vating Bumeinok Kawangau ya ai pelak taman pai Speaker bar Reverend N Suto Chishi Youth Secretary NBCC Ngaumuk Kawange Yashanyali Künpu Teihtowpu celebrating the amazing love of God Taitam yoblak pachai aunye pastor Lengnu Bumeinok shetaman tenap pachuna tailak Taitam hagangonang Dokoi dini tamane linga chune ta ngawa tailak Taitam khongkambu phanphai yoblak chingne Taitam mangobu kie pachai nokhat pastor ukha Bumeinok te yoblak chingne hipak phadam nang Yopkening Muiman ba achau hayanga ayen kawang upa Katok wangtang hayanga tau ipa mangopu si milambi asaya Nangta imekhime minyongam paya mikti siwa tampu ninyu amai chame Yopetan bukie konyak chatlan teo Teni hipak amai hayanga juawan amai Semai pupa pha tampu jingnasa nang minyong boy Ayen kawang upa Teni hangiling lakai timengopu Taitam asay nanganginang Jabay macha sa lingat Taiwan tay Muhiman ayong namang lakjing na sa nangalamui pao sa yopoy Ayen kawang upa Nang achaw Jümching me Atwe ayong hang sin chim suatang onang Muhiman payan oklakjing na Inanyay po mong chang phay, hongli mong ong po phay, ating lak po yaha phay suota oklak ting na, nang achaw yaha vetaway po mo pa. Mui lana, mui man ayong phay yan at tampa, ataw pa Taitam me, konyak chatali ching na mui man ayong namiyang pao se. Jesu min miyo po, tola na siya upa ng mo. Amen. Dini akung yong jambu ano yong mutai dam ne meng bude ta angau lak ko mangonang tau chine muilane hipak tai bude mong de yitak ke shot ngo kai se hilak padu china tamnang sa taman pai hipak yubu kia Konyak Literature Board Chairman paji manlup te hipak phanang Moilanda namai Jinda Bangjüm Phayang Bu Tanapu atau service wipa Ano yakchong palan Ano tenyi speaker Ano Jinda Bangjüm Phayi inona angbu executive secretary Ano youth secretary wiyang Baibu Bangjüm staff lan Reverend lan pastor lan associate pastor lan youth pastor Ano youth president lan Ano KBCM president KBCM pastor wiyang Bumeinok soching ma sausan bu sausan yu palan anu MP new anu KU president KSU anu KNS ke president na wiyang Künpu Konyak ayi ayong anu hado convention ma Künpu Konyak tang simlan anu Christian Katalan heba kamai yan namai china sa mulana awang na kawang da minyong faha namanda wang sim hawa Jisu Krista ya yang salam mulanda China tamnang mayang bubong pong na mayang buching na se literature board min ma hatau hipak yanang hipak nan hinang hayang boy
Konyak chính na vong phong na miang pu chính na se haka yong nang se wang na hatau chai na dam nang Tinyi hatau ma Konyak haka chimwan ta ngau hu bua Konyak literature tui sau hatau ka ngau nyan chang hatau chianga yonga tuman ta tang sau cha anu ling lak tui sau cha ngo punan chính ne hatawa ling sau bulana ling nang ane hatau ta khong Künpu singai man palan chinlala ane Konyak khong Künpu hatau ta cham ling kama hai hatau literature tui sawa oklak na ngai bu chingna se nan phang puna yong nang aneo ni su pa me hatau literature tui sau ma cham tui ling na ngang wan ta Bible app Bible tinyi print na myang bu hatau print na myang wan ta ngu nga pu hai ngau pang bu mang wan hatau cha se clarification falak chingna se yong nang se awang na sing tam nang Konyak thamana chanyu hayang boy Konyak chonga cha chonga Taiwan te Konyak ngau na wak ching ngau ya ha yo se siang yang thamana Bible hemlai ling yang Bumeinok kiam pai bu tanyi 71 convention tangoi se tanyi hatau kia chimnang ane Bumeinok seong bu chinga atama 75 platinum jubilee ya yang ngonang ane golden jubilee ya yang ngonang hatau kia Konyak katoka haka Bible hemlai ya yang tuman chingyu ya ane haka kiam pai nang ane secular ma class 1 to 8 haka tumana textbook ling yang hatau kia kiam pai nang ngai wang ma pai class 2 class 9 ma subject ya atailak hatau kia Taiwan te tuman ngau ma hatau ayen yeshen ba Bible ma yuyu na nyan hemlai ma yuyu na nyan aneo textbook ma yuyu na ngobu hatawa yemai hatawa ayen shena hatau linga ngai ka ma hai fainau chinlala na confusion yemang ba ning na yete ba khak shu tai lak yang se tai yang Konyak yunana tai xiang yang civil society anu literature board Konyak Bangjüm haga chim yang atumana research ya lak yang se yang atumana Nagaland University lan fai research namyang yang atumana lai cha hatama a descriptive grammar of Konyak cha hatama lai cha ling yang ngonang hatau ling bua phonetic hatau phonetic ma best namyang yang ngau hang ngonang ane ngau bukie nyan lak jingna se hatau yong maya nyan research ya yang nyan ngai bu lai hatau ngonang hatau ma kiem lak jingna se inang ayang hatau me kiem lak jingna ngang nang lend bu hi bang ma tuman phai pioneer Konyak pa chelana tuman ta Bible hemlayo haka lip ngai bu hatau phai kiem pai nang iman hi bang ma iman okpusina linga pai bu hatau phai tuman haka chona hatau phai chep linga chona pai bu ngonang tuman da sangsi hatau research ya wan da hangi tau bu si ikama alang pa chin lend bu hi bang ma tau class a b tungui se a si buta a si yang ke a b c d a f ko h e j k l m n o p q r s t u v w x y z hake yang ke Tinginganya A B C D E F G H I J K L M N si yang Z malak nang ane hatau ma yenang alang lana hatau alfabet alang ma hatau lai lip wang tau bata hatau ma cailai lak ma ngai nang tinginganya hatau alfabet hatau phonetic ma Taiwan te jinlalan tomana halante jabal ma yishikama lai i kai se Bible hem lai i wante tuman nyi nang imana i bude ane alo foreigner lante alo kata lante lai imana i kaman tuman nyi nang hayang boy hatawa imana pau bu yichi tumana nyana pau bu imana khaksu i do bata nyi lang ngai nang
ญาณปาลันอันนี้ลายมังงอปุตุมานะปะหัตว่าเย็บปุเนสินังให้ยังป่วยอีปาลันหัตว่าป่วย pronounce คักชื่อ pronunciation ง่ายแต่ว่าหัตว่านี่หัวง่ายบุงนังหัตว่ากี่ปุสังชิจางอปุจริงนะเสหัตว่าใจเลยลิงลักจริงนะเสไตนังอันนี้คนยักตุมานะอัลลังลานตุมานะสิงลักจ้าเงาปาลันนะเงาป่วยปุมาตุมานะหัตว่า pronunciation หัตว่า phoneticคักชัวยังไงออกผู้จริงนะเสหัตมาเปลี่ยนนะจวนผู้เหนียวผู้กายตัวมันนะลำไม่ยาหูผู้งนังปีให้บีอะตัวมันนะไม่ยจวนบีหัตว่าบีงนังปีงนังหัตปีให้บี differences นะยังแมงผู้จริงนะเสหัตมาย่องมาปงผู้อันนี้หัตมาลายตัวมันโนลงไม่ลันตัวมันโนหัตว่าชิวผู้จ่าเสอีผู้งนังอันนี้หัตมาตีให้ดีหัตดีให้ดีอยู่ไม่ยจวนผู้จริงนะหัตมา confuse ในเมืองผู้น่าหลันหัตกี้ฟ้านังหัตกายหัตกลีลีลิงง่ายหัตกี้จวนลักจ้าเสอีวันเดตัวมัน research มาคักชัวยาบัวหัตกี้บุลีลี phonetic คงกินผู้จวนไม่ตายลักจริงนะเสหัตกี้หัตไลง่ายยังงอนังจ้าเสหัตใจนะตำนังเฮมไลไหมเฮมไลเจียงอีวันเดเฮมไลลิฟวันเดหัตเอาไฟคักชัวตายลักจริงเน่เสอีวันเดเฮมคุมตีคนยักปังชิมเดคนยักปังชิมเฮมคุมตีลิงยังยิงตำตัวเดหัตเอา phonetic ไฟคักชัวหัตเอาไฟตายลักเกยสิอีวันเดหัตเอามาลิฟวันเดเงาปังปูให้งูเงาหัตเอางอนังจักกันปูสิบเกอีเอ็นงอพยังตัวมันจวนเชนไปบเกอีเอ็นหัตมากินสังไงนังกินนังกินผู้ชายก็กินผู้เด็กนังอันนี้หักกินสินังแต่ก็มาอย่าละก็เกินเกินสิหัตเอาใจเลยนังอันนี้จานนี่สิบุมาหัตมาซีเอมาจ่าไงนังอันนี้ตัวมันเจสิตัวว่าจะเจEnglish มามี phonetics มา J สิตัวเด้อหัตมาเอาไป J A สิว่าจ่าสังไงนังจ่าสิจีบตัวใครมาหัตมา C J มาจ่าไงนังตัวใครมาหัตมาอัลลัมอีให้ตำนังหัตมากันผู้ให้จ่าสิผู้หัตเอากี่ลิงไต้หวันได้หัตมา complain นะเมียงผู้หัตว่าเชียนงอผู้อันนี้หัตเอาใจเลยผู้จริงนะให้หัตเอาไม่ให้เงาปังปุ่นในงอกก็ลักให้ยังพูดอัดตึงปลาอยู่คักชิวมาเกี่ยมหาเสเขาบุลามาจ่าเสหัตเอาใจในตำนานไบเบิลโลฮักใจเลยมันวังปูเงาเกียกลีอันนี้หัตเอายิชูบัวใจเลยงอกก็ลักไบเบิลเฮมเลยใจเลยเสียงเงินฮักตายนังเกษบัวหัตเอาว่าชูนังให้ยังพูดตัวมันเสียงเงินพระเสียงบัวเลตเรจตุยสาวในเมืองปูจริงนะเสปังยูฮาหัตเอาไปเบียร์ในเมืองลักจริงนะเสตายนังไบเบิลโลฮักคักชัวลิปตายลักอันนี้โอเฮมไลโอฮักคักชัวอายันเชนตายลักอันนี้ textbook ฮักอายันเชนตายลักจริงนะเสตายนังเราเคยไหมตัวมันง่ายวังมาไปซา textbook class 9ตัวงุยลักงุยเหนียวลักจริงนะเสซาคนยัก literature board เตลิงปู textbook ฮัตเอา class 9มาง่ายวังมาไปจนตายลักฮัตเอากัดอะไรของกุมบุตรจริงเศร้าเมอันนี้ก็วงลีมาฮักจวนลักจ้าเสบุงเอาสิงห์ตามยาเสฮักอีนังอันนี้เงาไล่ลักจริงนะฮาลานะฮักปังมวนเงาไม่สิงลักจริงนะยูปาลานโนฮัตเอาอีนะตำเต้าอันนี้นะฮาลานะฮัตเอาอีเต้าอันนี้ฮัตเอามา rules บุงงอนังฮัตเอาฮังกันยันลักฮังกันงอลักฮัตเอา rules บุงงอนังฮัตเอากี้นิวพาลานโนฮัตเอานาฮาลันฮัตเอาอีตำเต้าอันนี้นาฮาลานโนฮัตเอากีอีไกเสฮัตเอาใจนะตำนังคนยักทำมานะคนยัก identity อังลักจริงนะยุยจริงเงาว่าสิงอังไกยุยจริงเงายุสิงไปงอกก็มาฮัตเอาจริงเศร้าอันนี้ยุย identity มาลักคนยักเงายุสิงก็มานังคนยักนะยังไม่ออกลักคนยักไอ้สิยังมีสิสมัยตัวคนยักจะตัวคนยักเงายังมันสิก็มาฮัตเอาว่าวลักจานังนังตัวใครมาจินลาลานะคนยักเงาสิงยังคนยัก society คงทับลีมาวิ่งวิ่งปานในเมืองลักจริงนะเสคนยักปังมวนเงาแต่ชินลาลานะมองพายเหนียวเกยอันนู้นตายเสียงหูปูเงาจ้า
Bumeinok Bumeinok hatau literature nyaulak institution manang institution na KBB ngonang aneo Bumeinok ngonang KBB o okpusin na sa atong oise John apay nang ling apay nang ano yelak pe kawang bungaw amay pay jamse Konyak literature o phalak jing na ngang kay se hatau yopatawa China damnang Pastelan posting mo o yui jing kata pha kama yui jing ngao ma hay nhau nang tau khai ma okpusin na hatau ki reserval mo o pastelano alau jing kata pa yang nhau lak wong pong ane pastelano jing hatau nang ngo pu jing kata lan ngao ma yang ngao ba kapang mon ngao ma nhau kai se hatau chai dam nang ano yut pastelan pha bui hatau ki bu Lama konyak pangcim hatau kipu rule caya kama mahasa buyang saya hatau humble suggestion fanang. Ano Bumeinok ma Sunday school ma o Sunday school teacher lan hatau mangonang Sunday school teacher lan te ibu ngawa. Nang kawang bungaw amay nahalan te nyau bu phai cham se konyak literature o mai nyau na tam kai se Bible teacher lan to hatau numanda Teihtowpu ngau tam nang. Tau kai ma sa Tumana hatau linglaka hangi lingya pa hatau ta complain na yichi pe complain pha bui hatawa constructive manner me anu linglak jing na suggestion amai phai complain pha kai aneo kata mongsang na tamlak jing na changun tamlak jing na se hakai ba nang ma chu te amai ngo kama nang min khak chu nyan to nang min khak chu nya yang complain pha yang ano suggestion phai hatau ki egai media me wanto yui minu yenang pulana khusi manya yang lingkai se tampalan ling palan da sanguna tampu hatau ki ngona tau khai konyak chinlalan to numana chute emai ngo kama numana linglak shotching literature shotching numana linglak shotching aja ano konyak pangchimo keyu kesu society liyo numana linglak shotching aja tau khai ma semelam phi tu sau linglak china suggestion amai pha ling hau se literature board tuy sau ta yong mong pha kayu se ipu ngau lan phai haka nan phang na tam nang Kahwange mui man pha Teman chat nu de yong wong pong na meng bu anye ne teman tang shim nan teman de wong pong na meng bu teman ngau which is our identity haro chiang ba teman pai pa se ka yong mai ngau tam digi akhung a chai ya nang pai se mong ham tai nang Oba ni cha teman wang dang da ngwe lak eno tau ni hanggang olak when we all get to heaven hang shin mong mai lak no tau chiang ba sa MTC choir me bu hemung mai chai ha
indeed will sing and shout the victory. MTC choir numan hemwing amaya ay pay bujina akung among bayanang yung man bakawang numan da yelak pa muhiman. Sa bu hibak ma tamana Taitam da taibe youth secretary bade hibak panang. Mulanda namai Bangjüm pabu teman pai tenapu akungoi ba tenibu speaker Taitam maidam peke pa ngopulan paibu delegates lan mon town maching nyuibu mon district maching nyuibu ayi ayong lan singai man balan wanglam lam balan Yelak pa, teman mui lan hatu hipak kawang pa tembu cinese, mui lana kawang de minyong bu pa. Sa tahu hipak hatu me, wang beng lep dia, associate youth pastor lan, wang beng nga, dokter saushan yang lak bulan de, yoba kembu, hipak pa penang, sa yelak pa hatu hipak yaklak cinese, yong yang ngonang. Tening teman pai. KBBB Youth Ministry Pangma Associate Youth Pastor na sa usyan ng yang lak-laklan lakpulan atam ngonang ani sa lak-laklan iman sayang iman kata tu ngoy hadaw gi ngonang ani kata cha teman pai wang beng lem hadaw gi sa usyan yang iman kata pen hadaw gi lak-lak jinese ngonang to kai iman jinese appreciation certificate Capung pa tam yang yupu hipak pa na tamhunang. Tau kay sa atawa, au ba minyak lakay, hado ma minyak pulan, hado nyuita bayang tawa minyak bukia, hado ke cereal ma ong yang yong laksina sa yubadoa China tamnanggi. Awang na teman pay Mr. Nausi Wang Nau, Bumeinok teman pay Yanpan Bumeinok ma atau kia sausana payang ke I sausan bung wang pianga teman pai 2015 to 2025 Nyih ba ma teman pai Mr. Matna SS Bumeinok ka teman pai wakjing jingla sausan bu wang pianga teman pai 2008 to 2025 2008 to 2025 Lem suba ma teman pai Mr. Yangtun Konyak Bumeinok ka lang meang ma sausan yang ke sausan buang peanga teman pai 2016 to 2025 Beli suba ma teman pai Mr. Nyoi Konyak Bumeinok ka teman pai telama sausan yang ke sausan buang peanga teman pai 2018 to 2025 Nga suba ma teman pai Mr. L Jingmai Wangshu Bumeinok ka teman pai Zangkam Jingma sausan yang ke sausan bu wang penga teman pai 2020 to 2025 Wok suba ma teman pai Mr. Wangcha Konyak atau tahu ye ji Bumeinok ka teman pai Naitong ma sausan yang ke wang penga teman pai 2021 to 2025 Nyih suba ma teman pai Mr. Ayat E Konyak Bumeinok ka Yannu ma sausan yang ke wang penga 2018 to 2025 Tat suba ma teman pai Mr. Jiaban Wangsa sa iya niyom pa nangonang mawang hado appreciation certificate ya pa okpa hado ki lian yang ke tau jingna sa tening pa lak jingna sa inang I sausan buat teman pai Bumeinok chau nyuma 2016 to 2020 hayang tau mabung mingyak su veles ma teman pai 2020 to 2024 wang peng mong ma associate youth pastor na sausan yang ke tu sebuah ma teman pai Mr. Pulai Konyak
Bumeinok ka longzang ma saushan yang ge iya saushan bu wang piang teman pai 2017 to 2024 hadu kia saushan yang ge tani teman pai pulaya yo buki hadu kia ngenang iya lak yang ngonang hayang boy on behalf ma teman pai ma iman associate pastor de handover na menglak wang piang nga ba man ngui hayang boy teman pai Mr. Minza Konyak Longsen Bumeinok ma 2022 to 2025 wang peng lim hadu kia saushan yang ge I de ba appreciation certificate hatawa ye paklak hayang boy iyo yo puma omlak to iyo onglak kina sa yo beto China tenang teman pai certificate hado handover na menga tamlak kina sa ani yo pu hipakong pa tamlak kina sa teman pai Reverend pai wangsa Education and Literature Secretary de yo beto nan peng nang teman pai certificate kongkumbu yi ngolak hayang boy hado pa buyang sesing lak tingna se hado pa nang ja se ja hay hado kia I tamnang Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm Youth Ministry Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Sri Nausi Wangnau for rendering his service under KBBB Youth Ministry for 10 years as Associate Pastor Youth between 2015 to 2025 during the 71st Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm Youth Convention held at KBCM from 23rd to 26th October 2025. Signed by teman pai Executive Secretary KBBB, Convention President, Youth Secretary KBBB. Awang na teman pai Nausi. Manna Yang Tun Pi Lai El Chiang Mai Wang Cha Konyak Ayat Konyak Jiaban Wangsa Pulai Konyak sai bukia iya tanyi yo mok to kai I jingne se I de palak jingne se teman pai associate youth pastor de pai ma hadawa handover na menga tamlak to kai iman jingne se yo pu hibak pa tamlak jingne se teman pai reverend pa de hibak pa tamang Kahwange hakinang noman cawan yuhum haboy hemmabu aweng magama hanggajam lingyilak saaji tawa hanghino yimai sokabanlak kayanga karalan ya luglak noman karok yu wangai karang mabu jingyu ja jaubu yook moto mongma kapa anglak jine kara wandika yipa hayang boy nokma ngobu lili de wangai di damlak jine wandik Yongching ma angnang atau Kahwange wa teman de henga tamnang hayang sa atau ma sausan balande to yopu hibak yagning ayan hayang hibak padembu wangnang kawang semen lambi wangyak wangai ligeng wangbeng kawang nang ya painang atau ma Duiling sausan lak jinese anu karada nang nyinga tamnang atau ma uhiba sausan balane nang ka sauma imana sausan yanggi tinyi solen bu yiji ayang boy yelak pe imana nang jingnese
kia karalanda bongbong ne mengjinggan ba imana tuiling lak monang wangai kia yui ngojinggan ma ano karalanda wangai ti damlak hayang karalan bongbong de sausan lak jina se iman da kawang nang yelak pa chunsi hayang iman hangsin linga payang ke tau jina se kawang nang yelak pa moiman tamsi kemada lak lamnyu asema kawang nang yelak pa lamoi si o se jisuman ma wang nang kawang de Acau karalan menme panapayup nang tolan aseu ba nang monga yo. Amen. Sa topu hai monglong shai bu hibak hado namnolak jingne KBCM niom pada hibak padam nang. Tamana kawang da dobu pabu doba ya apa isu me singlak cingna tenapu hado yupnok yan wanda awang na a cingmai lam linga kari ya papai bulan monglo ngai dai pa se traffic lan request ne myang buto China damnang kada ya makem bulan awang na monglo ngai dai ke tau pai manaksi sa ba Satai degi si yang pai menaksi kari nok bulana haga pog mailang kari hai ya mag tai bulan jam si mataman konda lim jam nemang la hadau ki ngonang anu maya puja bu jengai dam lak chingne hayang yup nok mong ma ngok bulan teman nyana naw silang worship team hamlok ngolak tau jinne mam si yana dai lak ta pet ta ba yichi be hempani lim jam lok anu tau pa monglo ngai settle nemang solak chingne Ani ne among ma teman ngok pusina anu aat me kadalan anu amai msot ngonang tau jingna hadalan de among mu bulan Nyoi siang bukie iman awang na tayo tamlak chine tau ba chine tamnang Taitam ngok bukie tiyaw akemba yup nong ma outreach mission jingne sai bu ngolak tau kama KBCM ma deninga year of mission ngonang tau kama local Bumeinok mission sahade Palak achieve tiya KBBB outreach mission jingne anyai ne KBCM noktan lebi bua year of mission bay shuwande okbusina tanap ya bay siong se tiya bu bama pagayo se hadu China damnang nok show me amai me kada ma ngok bu jing ne Bumeinok ka wangbang bu de arrange na myang ang bu ngin khok tadan mangot bu hadoma moilan hanayok hayang tadan na 47 ngonang tau jing ne hado ma yo nga taman hibak ya lang na myang do bu de hado ngin khok ma ngin yahan be siong so ong pai shot ngonok aniu siong bu jing o hanu ngonok tau ka ma atok among khong kembu da hado sai shipu volunteers lana Sausan balan kaya kem gelap, tahu kaya mong amyang ba, ngin kong mahanyang pailan, already doors, tapan mengok pu mahanyang pailan na, hem hai lok mong maya, atau naman da pabu, atau basket da, cai laya jambalan da pa da itu, hango jija payang bukai atau cai na tamnang, aniu man pa ba ngok su bulana, kawang kemjing da hat nyunyi bai bua, kawang ngau cai lak, to bu palak kawang deh. Supaya bukai me namno ya apa bulan jing nese opus namno lak jing tau te mengopu tau cai ne tamnang kawang ngau ja tau hado gi inang kadong nyu hayang tau ba ma ngopu khong Künpu yongwan ba jing kadok hayang tau ba ma
âu yên Nyoi imana Yümching sa tamana tobu phabu kaye semen lampi debu nokpu ba a ngộ nang se Künpu hibak ngoha sa sausan balan hayang volunteers lana namno ya pelak chune se tau ba hibak em nang Hymn number 202. 202. Ayan when to manang sao sing o wanta asay mapuki anang Taitam wanta nang moy hay malana cha cha ilaya Yung wan power lưng po te maya sala Ôi hay malan cha cha ilaya Kahwange lưng po te lai ya Ôi hay malan cha cha ilaya Yung wan pa lưng pu tuệ mà na ya sa la Chư thầy mong sang hăng kê kê nang o Nang tăng phèm a yu pu sang o bay Mỗi hay mà lan nghi mà mong chẳng vang ai lang Nyih pe pu mà nang a mai long ok lang Mỗi hay mà lan cha cha ilaya Kahwange lưng pu ta lai ya Mỗi hay mà lan cha cha ilaya Yung wan pa lưng pu tuệ mà na ya sa la When to ai yong a chơi mà mong chẳng ta sơn A say mà có vang ngon a nhầm mà ta ngô Nang môi hay man y thơ vang phê lan ôm lang A kem ngồi ya thô lấy mây mà chạm pa lang Ôi hay má lan cha cha ilaya Kahwange lưng pu ta lai ya Mỗi hay má lan cha cha ilaya Yung wan pa lưng pu tuệ mà na ya sa la Ayan wen tu mà đang sa sing o wan ta Asay ma pu ki anang Taitam wan ta Nang moy hay man la na cha cha ilaya Yung wan power lưng pu tuệ mà ya sa la Mỗi hay má lan cha cha ilaya Kahwange lưng pu ta lai ya Mỗi hay má lan cha cha ilaya Yung wan pa lưng pu tuệ mà na ya sa la Chư thầy mong sang hăng ki ki nang o Nang thang phèm a yu pu sang o bay Mỗi hay man lan nghi mà mong chẳng vang ai lang
cha e lai ya Kahwange ling pu ta lai ya mai hai ma la cha cha e lai ya yung wan pa ling pu tui ma na ya salam Tamana tobu ya bay bay chamse yom nokte ya bay ok bulan yusigam atak sang ok bulan prayer request atam nyan bay bu ngonang to kema kawang yakte tobu panfa ida wang ngoye Künpu ya panme tobu pa bay chamse sang abong bulan jingna se yopu ma taman Teihtowpu lak tawi damnang Kawang ngau de lagi makinginang yongwan ba tau mai pa hayang tau lan sa mai lang tau yan pa hayang tau lan sa yan buok lang tau yi lo bu pa buwa nang cha sing chirimia kawang de tau yang gi tau chingna tanap kawang song de to bu ya bai bu bai cham se taman phai cham bulan takasang ngo bulan Teihtowpu cham jiyo pu nang tau kama teman moilan ming ngoi ha teman moilan mengoi ha hayang takaden poi sangabong bu ngok bu nemiang gam hayang nang yen kawang sisoma sagi nemiang yong yopu bu nemiang gam yong lak ching sa to ba hebak epnam kawang mohiman yong bulan nomanda kawang anyene chan bu phalak Jeremia ye tongbu te chan bu kawanga noman yopu ase lan tang yopu ase kawanga chan phalak to kama teman ordained ministers lan hang sineng onang ge yu so chingmai lam linga yonglak ching se tong nang ordained ministers lan chingmai lam linga. And I also request our speaker sir to kindly stand to bless the offering as well as to pray for people who are in need of healing. And I will request our speaker to kindly lay his hand upon the prayer request that is brought before the Lord this morning. And we will all go for mass prayer. Hallelujah. Ciao ba ada ba yongwan ba kawa. Nangyak ta phana phana. Hallelujah. Ciao ba ada ba yongwan ba kawa. Nang song de phana pha to mana ya baibu. And we come before you, Tau china kawang nang babu angan wong yu yopo. Father. To mana nang de tobu ya bai nang. Hayang hadaw tobu ya bai buwa. Kawang nang de ya ma Künpu wang moi tamlak chingna. Nang moi mana tambu yomu bu panpong. Faith. Hayang nang moi mana tambu ma awang ba liekpu. Alek yan mok yan hama shehingin ma ya bai ngonang. Hayang tau dokter monglong mongmai ma tobu. Hayang mission chingna pabu. Maabu lama yuyu ya fan ma kawang nang song de ya bai ngonang. Tau ke mawang dang kawang. Nang bubu achau angan wong bombu pai. Nang kadalan au hibal nok samabu ya abai dege. Kawang nang moy mandam ha. Anya ina tanap ada ma ordained ministers lan yong yang takasang balan jingne. Yop wande wang dang kawang nang chan yibu ayong ya kai. Nang kadalan takaden bu mubu mai damdo. Hayang ani oyena offering wang man ya abai dege.
healing sa yichi hayang boy kawang nang mabu mohiman ayong sokadambu panpong hayang monglong pabu dangme anyay ne iman noksa pongjong do mohiman nampas job nangi hallelujah Lord Pray that the Jesus heaven Lord will stretch your healing hand upon in need of the doors to be opened in their life. yes Lord You are the Lord and King of Kings who holds the key amen to open every opportunities, every Yes, doors of Lord. Yes, opportunities. Lord. For we come before the throne of glory yes with all the needs and supplication Yes, Lord. Hallelujah. that is written here in the box, yes Father. Lord Jesus We hope and believe that you Yes, will Lord. will listen to our prayer, hear our prayer, Yes, Lord and Jesus. reach out to Healing. all of them, Father, Lord Jesus. heal in Jesus As we come before thy throne heal in Jesus name with a little offering Yes, from Lord the many manifold blessings, Yes, Lord. we pray that, Lord, you sanctify it. yes Lord May it be used for the extension of your kingdom. Yes. And bless all of us. For we pray in Jesus' name. amen amen kawang mohiman Ilakpa Taitam mangobukia sa KBCM chingne yopu elak taman pai Reverend Chemyo Konyak CES KBBB sa ite hipak padam nang. Nyet pecha sibuba Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm Youth Convention tu jong nam nobalan Convention speakers Youth Secretary KBBB Executive Secretary yang ai weibu staff lan Nyumpa weibu KBCM Bumeinok Jümching Bumeinok phi mu paibu nyom balan youth pastor lan woyang paibu Konyak youth delegates mon chila headquarter man yoibu Konyak ayi yong lan umay pamelan wonyu woy balan yang oyeno sin toban yoy de yepayok ya boy online me join me ngonang Moilan de Jisu Krista Salam Panang. Taitam Pabugia KBCM. Jingna yopu bolak atau ipakyalak jina yong nang. Yopu me point hai yang direct yop kamamong di yong lakai haga chimwande Yub lak ngamuk pai chamma mong dong lak chana tau inang anyai ne tanap mong mai mani convention dong bu hang sin mon down me chai corner ma ngok pu chalalan an sibwa tau mai tam ya bungi wan de chamnoi mong mai la yang ge ha tau khumching de convention de yom pu Konyak sibu chala cha noi colony cha moi noi yitau pe bu yang selai ok yang ge tau jing na tau ado ngau mong dong lak jing na no kawang minyong lak jing na yup lak jing na tau umiu na mai yang man chai 1980s ado pang ba ma youth mai dam ya ngo yang ge ado Bumeinok youth na meng lak jing na siwai na meng lak jing na tau ngi pai bo asong bu pa jelan New Nyalan mangunang sa umbulan Bumeinok youth janga government high school ma ngaw payang ge youth jambua yatau tau jing na school ma hibang ma youth toiling lak jing na anu nan toi da lak jing na high school ma assembly ma information pa bu te tau nang hage ngoyang ge jing yu jing ha ma pu
ไล่เงาเน่ชิมปูลันอาตัวปูไม่นกยุดน้ำยังไงเสงางาตัวมันไม่ทำยังไงยุดแกพีซีเอ็มยุดเสงอไปยังไงไล่เงาเน่ไปบุลันแต่บุลันแต่อังบูจึงเน่ฮิบักแม่ยายังลักโอเฮาไปยังไงยุดเซอร์วิสไตเดมลิงลักโปรแกรมกุมุดีลันเอเฮาลักงานนี้บุหัดมาจุลักจึงเน่อีลักอาตัวเอเฮายังไงโนซันเดงไว้ก็มายุดชุกิดากุนดากงลักไอ้ยังไปไตเดมลิงบาลานโอเยไปชุดจึงวัวยูวัวปานพาบัวเยไปที่บักมาตัวเกียงอย่างที่หาตัวหังเน่เสตัวหังเน่เยไปบุสิวันเดอรีจนนี้ตัวยังเก๋หาตัวโปรแกรมบาลิงตัวยุดมาปาดไปยาวยังไปหาพวกนี้งวยก็มายูจึงเดไรสินยำเน่หายังเน่ตายบุหาตัวงอยังเก๋ตัวจึงเน่โปรแกรมกุมุตีโนไตดำลิงแบบปาดไปยาบุจึงได้องค์ผู้จึงเน่สาจีตัวจึงได้ยีผู้จึงเน่ตัวมันไม่ทำยาไปงออาตั้มจานูตัวงี้บุยนังอันปงซันเดย์วินิงาตัวมันได้ย่องปกปูจางไว้ยังเก๋ตัวสมัยฝนเกมไหมสินีมาย่องหินดีเงาวิงตั้มยุดเซอร์วิสไตไปซาตัวเดลอตายบุตั้มงอยังเก๋ตัวงอไปวันเดฮักเกยมนกกุนดากงฮาวันเดโนกาดาเยไปสิกินเปลกงลักงวยฮิปักงวยเอาเยไปตัวจึงเน่ยมนกยะโบยานโบฮิปักงวยยังเก๋อันนี้เนี่ยตัว1984-85มายุดสุกิจารณ์งอยังเก๋เอาหินเหนียวไปสิ่งยังไปฮักยุบลักฮักกงลักมาเสียงไงตัวแม่ตายริมจางว่าตัวชวนมาตุนชวนยังไงตั้งดงยังไงกาวังได้ยุบยังหาตัวเงาวิงใจตั้มผ้าสิยุบยังไงกุนดากงยังพวกเอาเยไปยานีสุกิจารสายุบยังไงนี่จ้าป่าหาตัวเก็บบิเซียมหาตัวแม่ยุดมาปุจลาลันไงตั้มผ้าเส two times มาสายยุบยังไงยันยังไงไอ้พวกอารมณ์ในจมวันตัวหาตัวเงายังไงทีนี้หาตัวมากุนยักจลาลันอันนี้เนี่ยมวนตาวนุจุดลันแต่หาตัวอินังหาตัวกิบุฮิบักเจ้างยังบูจ้าอันติง exaggerate นี่ยังบูยิจีอันติงแม่ stage ก็ได้ยังไปบูจึงเนี่ยสิกินเปลจุกงไปยุบยังไงยันยังไปสาทีนี้หาตัวยุดงี้วันเดจำเลยมงไม่ได้บูอันนั้น president ตัวหาตัว experience ยังบูหาตัวอินังตัวเกี่ยงอปูเขาวังได้ยุบปูจานบูทีนี้เรา KBCM จึงได้ยุบหลักเรายุดกันมินชินไหมไม่ทำจากภาพจึงนะแต่ว่าเขาวังใจทำสมองไม่บูจึงเนี่ยเราอินังสิ่งนี้สุภาพไหมปังจำแต่ว่าปังจำซ้ำนั่งอลักโซยติบูปังจำลานเนี่ยกันมินชินอยากไกสาอีหน่วยยันนังมิสันสันเดอร์ไหมฮอลลิงลักยันนังตัวมันลิงไกซิบูจึงเนี่ยเราอยากลักนังไงฮาวันเดนี่วังใจกันมินชินจึงเนี่ยเขาไปบูอนุอาตัวสุดจึงเนี่ยเขาลิงบูหาตัวมาสังบูงอยังเกอันนี้กันมินชินมันแม่คุยอะไรเนี่ยยูนิฟอร์มจะสิงไกสิตัวติโกลันเงาไอ้ฮะหาตัวเขายังเกงินยันนังบูจึงเนี่ยมบตายยังไงกันมินชินคุยยูนิฟอร์มสิงลักเจียงมันมบปูตัวหาตัวเอาโบยปีหาตัวงอไปยังเกหาตัวว่ามิชชั่นนกมันงอปูจึงเนี่ยอีปากิบามันล้อปูกี้ติโกลันไตเชงงใจลำมาแกลงไม่ลันงอนังอันนู้นสางอปาลันงอนังลีบุลันงอนังเต้ากี้มัวปตาปูด้วยลิงหูยาป่วยสิ่งไอ้เงินยันนังปูจึงเนี่ยด้วยนานปูจึงเนี่ยหาตัวยาพันโมงปูงี้ไปยังเกเฮงปูตินยาตัวมันยาสัญญาลีไม่ปูหาตัวคุ้มจึงหาตัววิยังไงอีโคปลักจึงเนี่ยโยไปมาหาตัวนังKBCM ที่หูปูเงาจ้าหาตัวงอนังคนยักจึงยูจึงหากาตาไปหาตัวมอนตาวน์เชิร์ช KBCM ไว้นังจึงมาปูไปปูจึงมา
ผู้ไปยังอะไรเนี่ยนะไปหาตัวมานี่ยังไงหาตัวKBCMไว้นั่งยังไปหาตัวมาผู้ไปจงปูหาตัวมานี่ยังจงปูหาตัวยุดลันKBCMมาปูว่าโน่คนยักจึงอยู่จึงหาได้ตายยังไงApple life หาตัว town จิลา life หาตัว experience ไปโนมันยังไงจึงอยู่จึงหาได้จึงได้ละเอียดป่าเสนายุด worker เนี่ยสกูวันอยู่ยุด director เนี่ยอันนี้หาตัวเกี่ยนยาวมาจำอันนี้โนสมัยเสจงหาบุษเตนังสาบะจึงลันไปยังไงหาตัวไหมตัวหาตัวตัวเป่าก็มาเมียงวินเผายังปุยหาตัวม้วนตาวปูไม่นนเมียงหาตัวเกมหาเสจึงบาลันไปยังลิงปูจึงเนี่ยจ้ามาจึงสไตล์จึงมาบูกาดาลันยุงอังลำไพโนสะพังบุฮิปักฮิปักมัวหาตัวงี้นะตัวจึงเนี่ยตัวนาได้บัวติญิตัวหิวบัวยุดกันวินชันมันมาจลาลันดีบัวสาบะหาตัวมาปูไปจงไงตัวมากาวางเงาสิ่งยังไงคนยักจึงอยู่จึงหาได้อินเดียโรได้ยี่หะแต่มันนั่งปูวังไงสิ่งไงมันปูยุงวังลำกาวางเงาหาตัวเหนียวเนี่ยตำหูนั่งหาตัวKBCMยุดลันดีนั่งตัวใครหาตัวหังงี้ป้าลำมาตัวมันอยู่วังหาตัวกันเด้อนุตัวมันไหลลักจึงในนั่งสาบะหังงี้วังปูกาตาอยู่วังปูเฮียงินโกรสดจึงมันงวยปูเฮียตัวมันหังงี้ครบลักสาบะคนยักจึงอยู่จึงหาได้หาตัวมาปูไปปูด็อกเตอร์หาตัวเทโอโลจีเข้ามาด็อกเตอร์เรตตัวงวยยังไงอลัมคักชัวตัวมันเหนียวลักเงาลักหิบังงวยนังหังเนกอโลนีแม่หังเนตาวีนุกแม่ตาวีนุกแม่ยุยอาเราบิสเนสกี้หาตัวทอลมจังหังนี่ลักตัวมาคงก็บุชมไกลิงหะเงาหะยังไงคนยักจึงดูจึงหาได้แต่มันว่าไงพาหะสิหูนังตัวใครหาตัวมึงงอปูคนยักKBCMบูจลาลันแต่หาตัวนังซาบะหาตัวคงก็บุได้ยี่ไกเมนไลน์เดอนุกอวงมาอยู่ยังกะหังเดพัดเนี่ยเฮียงอะตัวมาตัวมันจ่าล้วนยังไงอนุคนยักกระตกจึงอยู่จึงหาได้คนยังน่าตายเอาเสียหาตัวกันมินชินมันแม่ตัวมาปูไปบูจลาลันเดหาตัวเงาอีตำนังตัวใครยุบลักหาตัวเงามิหาตัวอีนังยุบลักnumber 1แม่หาตัวอยากพันหนึ่งไว้ลักจึงเนี่ยปูไปบูapa cailan saawu pa nuki saayut mayuam puki le pujama tawa chuki da wang peng ni ngo yang asau mo ma bu ngo bu tau sing nang apai ngo bu sing nang tau kia ngo palan ano yut me yo ya phan ma ya bu KBCM Bumeinok atau yut me sausan yang ngai ngo bu alang lan anyu nya lan tau lan ching ne KBCM yut lan ne hak convention jumwan de iman te itu yupa number cha hatawa alang lan jeng ne KBCM youth nok chau nok ong palan online malai palan numan ampukan mongo alang lan youth hataw ya pan de pailak jeng ne yakhap pe pae chun yang bu apa chai lan jeng ne alang lan jeng ne teman yupa number cha me number 2 me moon town me pu pai bu KBCM youth jeng new jeng ha de Kawang sagi ne menglak, kawang atau missionary ne menglak jengne, hadau yu pa, hadau cila, konyak, hotan jeng yu jango nang, jisu kresa wang lam cha, hadau me, wang lam chong nyoi jan ne meng na tam hunang, alau pangya agatong nyoi nyi je ala ngai nang, hadau me cila lan tai ne ye tam hu, tau jengne, hadau meng pu wang lam, kresa Baptis tholam dokter gaya pangaya ngu ngai teman ye tam ya lak jing ne hado poin cha ne yupa jalala ne no tau mengopu delegate anu Künpu KBCM hado jing ne yup hunang hang ne jisu yang ge ating ting ma tawe ating ting ma tawe no man di nang ipaning awe nyi khok ta den kai ye yong hayang boy alaw yi de chota pai i ku pa hayang a lek pa hataw sin bu mai bu mon down hataw KBCM yup nok taw yang hang ne nang sa chamba sa lu ma hang ne tai ne
เต้าใครหาเต้าหอตันจึงอยู่ว่าจิสุคริสต์ยังตมันสะอาดชวนพวกเต้าบัพติสหาเต้าไก่วังตังเยาวลักจึงนะหาเต้าจงย่อยในเมืองตั้มภาษีอยู่ปะหาเต้ามาไปกับมาโนจึงต้องอโลตายลักอโลตะปะตายลักเต้าจึงนะหาเต้ามอนตาวน์หาเต้าเกปีเซียมยุบนกหาเต้ายุยยาเครซาเงาอันนี้จ่าล้วนนะคักชูจงย่อยในเมืองตั้มภาษีมีสุบาเต้ายุภาษีหุนังลิมสุบาแม่มิชนารีปุไมนกเนี่ยเมืองตั้มภาษีอยู่ปะภาษีปูตึงงาเต้ามิชชันหวังเปียงเต้ายองมงไม่นังมิชชันนารีปุไมนกเนี่ยเมียงหาเต้ากันย่อยหาเต้ามิชชันนารีปุไมนกมิชชันนารีมาไงบุหาเต้าจึงอยู่หาเต้าจิลาหาเต้าปุไมนกเนี่ยเมียงพาเสตมันหาเต้ายุบยังอากุมเนี่ย KBCM report เลยวันเดนกตัน1996 2024 report มาตรงนั้นปับไตสังตัวเต้าจึงเนี่ยตมันหาเต้ายุบยังกาวางสากินเมียงอันนี้เนี่ยหาตัว KBCM นกตันลาน KBCM ชุดจริงยังมัมเบอร์ลานจึงยุบลักจึงนะฮิบักไตยาบวยโอเทนมินิสเตอร์ลานปาสลานให้สตาฟลานยุมบุลงไม่ลานนายองยาบวยไม่ลักยังบวยปาสยุมบุโอเทนมินิสเตอร์สันเดสตัมบุเทนมินิสเตอร์ตัวที่ยงไกกาวางสากินเมียงยักษ์คงไงเวลาจำยุบลักยังบวยนุมันตัวเรื่องไงกูอยู่นั่งยองอกปนันใจองไงงงจีตาวลานะสากินอันนี้เนี่ยโอเดนมินิสเตอร์นุมันยุบปูยุบในตัมบัวตัวมาแต่นี่ KBCM วันลันปอตังบุงีนังตัวนกเต้นตัวมาจึงหน่วยบาลานตาวลันจึงเนี่ยยุบเลยนุมันอันนี้เนี่ยตัว point อมไกอลังลันยุดมาตัวเรื่องบาลานจึงเนี่ย KBCM ยุดลันนุมันยุบไกเองอลาวลันเนี่ยแต่มันซาบุเกียเขาตันจึงอยู่กาวังเครซาอังจึงจิสุเครซาวังลำคักชัวอาดูชวนยังไงโน้สเปซาติกอังบุปุไม่นกอาดูนิวจิงเนี่ยแมงตั้มภาษาอาดูยุบลักมิชชันนารีปุไม่นกคนยักษ์กาตงมาอาดูนี่เนี่ยแมงภาษาตัวมันยุบลักตัวมันยุบลักจึงเนี่ยกาวังสิสาวเดกาวังเดมินยงงามไปมวยลันยงหะสิหูนังเกมวยลันยงหะยงยังไงมวยลันเนี่ยกาวังเดหาเต้าซาเต้าอีบุปวยยังไงหาเต้าหอตันจึงอยู่กาวังไงชวนเนี่ยเรากาต้องอยู่ยินเอาลักยังบุอันนี้กาวังชวนผู้ปุไม่นกเมียงลักจึงเนี่ยทีนี้ชิมบุตรมันเนี่ย turning point จานเมียงลักจึงเนี่ยกาวังเดซาเต้าอีบุปวยอันนู้นเต้าที่นุมันเนี่ยเป่าอยู่ผู้หังยิงอนังเกเต้าอมยังไงจำมามวยลานอยู่พะยงเจ้าบ้านังจะยลักมินยงอิบักจามหาเต้าปุไม่นกข้าตายังปุยเต้าปงยังเกยังปุยโซนังมวยมันจะจงเลยบางแปลงเล็บเปียยิบเล็บเปียข้าตาลาเปียจางนะKBCMปุไม่นกมาสาวชันยังปุลังลานยุดมาข้าเต้ายาพันมวยลักษณะไม่ตำหนักลานใส่แต่เต้ายุดใจมาโอโมปลานมีมาแต่โมหิมันวันว่ากวางนังได้ยลักไปมินุพาบวยatau pumai nokta alau ka tong nu wang yang ameng apok na achau nang ma tam yang khak chu bu nang ang chu yak tik cha ma mong yang nang sau san na atau pumai nok atau punya ka tok cha ma sinai pumai nok na atani tok pu no pu KBCM member la ada pan mga tok pu member atau oh panang atau headquarter punyak tan chingu atau me nang katalan ni cha chung tam alau ka dong nuwa man da naw na ta tam hiang bo kre sa nang au kem nang okpu ngi bu nang long tang ma tuman yung mak punyak mai
Dongwan pa chau pa Kahwange Hadau ya pandungoi lak chine Woye paibu Konyak KBCM yo lam Bumeinok yut seko mai tam ya pai bolan alang la nyu nyalan chine nang deminyong pa boy ambu kan yui kan iman ngo tau menang mo himan si o Kahwange hadau hotan ching nyu nang ngao khak su yong yang nang achau kresa khaukam khak su yong yang hadau Konyak khatok chine sagi amai na myang bu Bumeinok na myang atampa missionary Bumeinok na myang atampa Jalalan maabu ching yu ching arataya nang ngau nang ko nang ngau nyau Konyak ching yu ching hawe lak china hadau hotan ching yu mun yoi bu KBCM bu jalalan kawanang mo himan pa hadau Bumeinok katalan o Kahwange alau wang ye tu mande ye sak lak china chen de len de bu hibang mahang nang pan nang ang tau kia nang wangnyak wangai nang yum pa Government Administration Headquarter DC Weipu SP Weipu Hadau Administration Soching no yu boy Konyak chatali mai lak ching KU Headquarter Soching atau ngonang Hadau Weipalan ching no yu boy Hadau Konyak chat ching yoi bu hotan yoi ching Kahwange nang mikti siwa nang ompu chatali nang ompu ching yu Hadau Bumeinok na myang atam pao se anyay na hadau KBCM Mamberlan Hajani Teihtowpu noktan yang hadapan mga Teihtowpu baptized Mamberlan ano yu ambalan mango nang taulan say ching na yupoy Kahwange nang pay ching lak nang singbu nang denyam bu nang dating lak pumubong nang lak ching Nyih pi bu nang apaw ya o say achoy iyong nung may na ha Kaawamnyu Tuya waha say pa nang tang de ya pay Jisu Christ aman wang tanggaw ni yupoy taulan sa upa ng mong Amen kaong mo'y man sut kay Sa hibak Taitam mangopu kie KBCM koyor de hemwing amaya apelak china hibak padam nang
Taitam mong hama pabu kie. Teman pai KBCM khoyer kai. Hemming amai ngaumuk amai ya pai bude. Akunge mong mai bu no minyong pabu. Cai tamnang numan hem kai muilan de muhiman. Taitam de taiba hilak pa wongpong jingna hipak yubu teman pai KBCM nyum pada hipak panang. #71st KBBB Youth Convention. Speakers. Lan yom teman fai yin pana ombu NBCC mubu jango bu to kema. KBBB ya temana host Bumeinok lan hayang yin na teman fai ya NBCC cai ombu kema. Maya KBBB min ma hayang ke hayang boy local church teman moi lam ma ching ha bu hngau pha ko mai lak chia si je hipak ya nang akung de hipak ya bu da amyang man ba to china dem nang. On behalf of the host Church KBCM and all the believers present this morning, we would like to extend our small token of appreciation to our speakers, sir, the Youth Secretary of NBCC, Reverend N. Sohodo. I request you to kindly come forward to receive the small token. Taman namu chia bayoi NBCC office tungoi dai bu jena yin namyang sonang so taman fai chai now ichu taman fai NBCC ka ya Kohima mongobu lan students ministry local Bumeinok lan pong de yu ok iman hostel ma apang apama ambukan mai sawa kembulan jisima ma phama se nyambu jingne ane alo myang bu wang lam lan de ma bu Yop nok lan ma ngai de udah haki utai bu jing nese hadau pong de yulak jing nese teman baptis concern ma ang bu students ministry ja ngai bu ma teman kata nau si jali shubu channel ichu nang pai bu mong mai nang wo ong hengo ching abu yalak jing stong nang. And then the NBCC driver apa kan ngoy abe Iman ombu driver de palak jing. Thank you. Kahwange ilak Old Testament, Jainau Yongna Associate Pastor Youth, Dimapur Bumeinok, New Testament, Nyanau Mailem Associate Pastor Youth, Vetting Bumeinok. Sa achawla ilak chine hipak padam nang. Muilanda namai tawai sha ilak lai kata minghan apong ni ling ta fai macha mabu ta fai manga. Reading from the book of Genesis chapter 2 verses 21 till 25. Hagi inang. Tau fai me yungwan ba Kahwange libu ki e silak pa kata me ngai ne dam. Hayange I shiye ma Hayange shiye ngobande imebu hemba wancha yayange tauba mime mei pei punge tam hayange hemba lekwan hangiba yungwan ba Kahwange kada mebu ya tauba we iye shikocha yowe ngai hayange ya kada tangde woibei hawande kada we I
Gamne hatawa awan mabu wan. Hayanga amay mabu may. Yada siko she niglak. Hangchine ya kata mabu yak ngay. Tau jingne kata we yui nyu hay pa. Tau yange yui siko nyu fay chane mengnang. Hayange imni may cha ne hay menglak. Hayange kata hay isiko muni bumgeng ma ngo. Hayang boy Teihtowpu yinang be ngo hatawa Kahwange ngonang. Sa dawa ilak laya, awang ba Koren apong wok aleng panmanyi mapu ta dungoy siya. 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20. Jingna say hay mailak, hapoy say mapu sahan yachi. Jingna say hay mailak, hapoy tau hanghi rani o yumyanglak. Sinyu jingne ha ying hayang ha ying jingne sinyu ngodang haboy kawang munyi makne tamlak haboy pum nu sakpu jingne yechi haboy yungwan ba jingne hayang yungwan ba pum jingne hayang kawang yungwan ba yang yine tam hayang I angan wong kaya teman o yang yine tamlak numan pum krisa amuk cha se numana yishing numana Tawa Krista amukcha ya daya ponga ngamyu amukcha myang tamlak haka au be o yichi au ponga ngamyu fai pangnang ya fai maicha ne myang se numana yising hangjingna haka nyana ngonang munyi maicha ne myang haboi awe yungwan ba fai sepa chimlakai I fai yaha ma chasing. Nuwa sakbu mapu yando. Katawa chunbu anu ese yoi pum aanme. Hapoi awa nuwa sakbu chon lakai. Iya yoi pum fai daya anu chonang. Numan ma ngopu yaha achau. Au numana kawang mapu ya. Numan pum tauba kamjing ngonang se numana yising Numana numan jingne yichi. Hang jingne numan ami fayang sak. Okay, numan pemme kawang mukti siwana tamdo hadawa kawang nang kawang au kai mulan demoi manpa. Hamito yangi tanap taman shot puwa mong sang mong meng bulan ki yichi yang be mong mai bu pa shot ha se yangi. Awe tay na ok tanap pu shojing we pa hangi bushi tesin mong mai se. I was indeed celebrating the love of God. Tau chine taman mung mai she shotha sabu hibak me muilane chai jade left and right turning me yange salam ya yange chai jade nangai yong mai nangi nangai yashan mai nangi kawangan nang de muiman she. Let us turn to our left and right and say, you are amazing. God bless you. Indeed, we all are amazing. Amen. Hage yangi, teman au be mung mai lage, teman body me bu that good hormones release the mena. Tawane temane mi ngau de chai lak jingne teman mung pa attention pa na chai na. Tau jingne sa bu hipak ma temane tumi tai seng show degi teman speaker ba tumia ie hipak ok pushin ya ok lak se tumi tau ide pa de bu. Tau jingne temane mam se hipak ta le yang mam se au be show lak no sa ajiba ie nyob ngau muk te yong ma mai chai ha se hilak pa pangniu ha de akung de chai na tamnang ngau muk Kahwange Yashanyali Künpu Teihtowpu, celebrating the amazing love of God. Taman by Nyaulakpa, Reverend N. Shoto Chishi, Youth Secretary, NBCC. Sa ide hipak panang. Napmai. Praise the Lord. It's such a joy, honor, and a privilege for me to be standing here this morning to share the word, for which I am thankful to the leadership of KBB under the dynamic leadership of Reverend Bangjüm Sir, the Executive Secretary, Sir Wangsha, the Youth Secretary, and of course, the entire staff of KBB,
not only for this privilege given to me, but for your unwavering support to NBCC ministry since its inception. My respect to KBCM leadership, led by Reverend Moba, the pastor, and the entire staff, the committees, and believers of this church. Thank you for hosting this 71st Youth Convention at your beautiful place. My special respect to all the Bangjüm land from different Baptist Bumeinok. Once again, Manyong, to all of you for enabling me to be part of this beautiful Taitam. I am here as introduced with my colleague, Mr. Konyak, the student ministry coordinator of NBCC, who is your very own. He is from Jakpang village, highly educated, MA English with MTH, and a multi-talented person. We are working together and enjoying serving the Lord. And as I come from NBCC, I also bring greetings from NBCC staff led by our Reverend Dr. Mar Pongoner, the General Secretary of NBCC, and the entire staff. Thank you, and continue to pray for NBCC. Nagamis pra koili, apni kan nishina to ami kobo na pare. Koili bi, sob manu bujibo pare. Iti karne, moi nagamis pra kotha alop koi kina jabole mona ase. Apni kan sob ke yati kiman jun bohi ase, online ti kiman ase, bahar te, niche te, floor te, nadi kya kan sob logote, NBCC salam dia ase, ar NBCC karni continue pray kuri di thaki bide koi kina khushi pa logote, itu bi aro jonai ase. Ami tu chutu time te Konyak thakise, apni na janibo. Ami laga auntie, Uncle Sapa koi kina Ükeangnyu village lagate sadi kurishile. Ine ko na ami chutu time te 2 sal tarjon lote thakise. Ami la nam bi Konyak nam Chingkai thakise. To Chingkai to ji apni laga age te bohi ase uthi na ase. Ami to dosra manu noi kina. Tau numan je hano, I am your brother. Tau a numan je hey now. Ami ini ka bagi ase. 2 sal tarjon loti thaki kina. Ami laga education foundation dishe. Bosti ti LP school ti thaki kina. Private school ti ami ke pali kina. Ami ke education pabole dishe. Auntie ti murishe, uncle to Chain village Dimapur ti thake. So now I feel I'm very Konyak. Ekdam Konyak babi ase Chingkai to. Ami khan naga manu ke dunia pra ami khan ke jania to. Duita reason karni. Ekta to leke ase kule ami khan Nagaland to majority Christian state ase. Khali itu no hoy na Baptist World Alliance laga under de. Baptist manu bishi thake to Nagaland te ase inaka koi. Turan dunia pra ami khan ke jane. Second to ami khan naga dunia pra ami khan ke jane to ami khan na culture. Ami khan na community life. Itu karni dunia ami khan ke jane. Naga manu pra jane to aste pra ami khan na takot to komti hoy jay ase. Holi bi Konyak community baptized churches and members majority. Aro community to ki brabi alak na kuri na ekta thakya. Konyak community, Konyak churches pra naga manula nam roshan kuri na ite tak ami khan takot ase koi kina itu khushi. Apni khan janya nishina ahya karni no hoy na itu laga unity. The community, the feeling of community. Itu kita bi ki brabi biar ko na digna. Itu la community ni ka rakhile ami khan naga manu sob laga na nangura ase kone itu bi khushi ekta janai dia ase. Ami khan naga theme convention naga theme to celebrating the amazing love of God
Isor laga morom dangor to Roshan nolibi manai thake laga inika amikhan kotha kuri ase. ES amikhan la ES sir mission secretary sir bra children of God abundant life koise aji samde amikhan women secretary bra reaching out itu huni bole ase. Aji morning ami itu laga theme line ti loi kina celebrating sexuality as an amazing gift from God. Moi itu kobo mon ase. Itu kole to young people karni bishi important ekta. Moi sexuality inika kwa to le to. Isor bra itu dunia ti manu mota aro maiki banai kina mota maiki khushi kurule laga gift, the gift of sex, heterosexual relationship, mota maiki shadi hoy kina khushi pabule laga gift dia to le to sapha sacred gift itu dishe aru mota maki shadi kurina khushi paule thakibole laga bacha laga blessing paule ashirwad paule laga blessing disle itu la dunia to le to itu loi kina ulta phali jai kina mongso laga ichha physical desires or entertainment khushi mana hisab ti chalai jai kina ईश्वर पर दिया लगा गिफ्ट सबसे बाल वाला सबसे सुंदर वाला लोग ना अलग रास्ता दी जाए ऐसे सही शिले अमेरिकन ईश्वर ना जाने मनु ही ना हो कि ना क्रिश्चियन मनु भी दुनिया को जैसे ताती जाए पोलाई था क्या ईश्वर पर बनाई दिया हिसाब की ना जा मुखान itu देखिए ऐसे now kita मुखान the word sex ini का कोबो itu तो ले hush push topic ऐसे चुप Nokobi, soromase. Vaupu, inaka ko inagi. Konyak ti vaupu, shh, chup. Inaka he koi. Baba ama kanti. Aru. Classroom ti nahi kai. Baba ama kan bra ko bole soromase nahi kai. Church pra na koi. Village council pra na koi. Kila guilty hoise kole to. Register ti naam leki na paisa man fine ase lobo. Church pra to nam kati di bole rukyan nishanai hoy aro itu laga hika to ami khan kedo nokoi kina sorom kotha ase koina rakhya to generation biya kuri jamu khan dekhya ase to karni ineka time te young people thousands ineka jama kore time te itu gift isor pra dia laga kotha korbo lagi तो शैतान बड़ा बना न होय मोता माकी खुशी करबले तो ले ईश्वर बड़ा बनाइसे it's God's design, it's God's idea, and it is a sacred gift to mankind. Sapa korina ईश्वर बड़ा बनाइना दिए तो कारणी sex is the most beautiful gift from God and the most powerful gift of God inika amikhan koy दुनिया बड़ा mungso phale hi bhabi kina cholai thake temde American Christian manu sexuality or sex as a gift from God koi kina kotha koratu thik time asena ki ami nikai bhabi ase aji American noti Bible verse duita jaga pra puri dishe 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20 te ageti puria mokhan yeti olop sawale mon jai ase Holibi, before that, aji manu gathering thak bishe ase, kuntu youth ase, kuntu parents ase na jene hoise. To karne ek bar youth khan ek bar khara kor lekin ka, I want to see you once. Young people, all of you. Wow. Wonderful. God bless you all. Boyo paribo. Thank you. Bible thakile, apni laga Bible kholi kina. 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 18 diki koi ase mukhan olop kotha koribo ekbar Bible kholibi baba ama khan bi kholibo paribo yati ami khan chapter 6 ti saise kole Paul bra Christian manu Corinthian di thakya khan logati address kora ami khan dekhi ase aru itu to le to Corinthian koise kole to ekta city town dangor ekta thakya किसिम किसिम अलग मनु थाक्या जगह आसे खाली क्रिश्चियन নহয় তাতে কি হইছে কলে তো ক্রিশ্চিয়ান মানুহ খান বৰা একজন কে ব্লেম কৰিব
aru lawsuit korobo tai pra inika hoise kina court te ahibo cases loi kina court te ahibo itu court ti judge thakya khan tu isor na jana manu aru Christian manu lar cases sob isor na jana manu khan pra hi kotha kori thakya time de Paul pra itu nokoribi to ঠিক নাই আমি খান খ্রিস্টান মানুহ তো একজনকে মাফ কৰিব লাগে আৰু আমি খান তো ৰিকনচিলিয়েশ্যন একজনকে মাফ কৰি না ঈশ্বৰ লগা নাম পৰা ভাল থাকিব লাগে এনেকা নকৰিব লাগে কয় আৰু এইটোই নহয় না নকৰিবলৈ লা বেছি কৰি থাকিছে আমি খান 1 Corinthians chapter 6 8 to 11 তি চাইছে কলে তো ঈশ্বৰ লগা কিংডম ইনহেৰিট নকৰিবলৈ লগা তাই ডেসক্ৰিপচন পল পৰা দিয়া থাকে তাতে homosexual male prostitute mota biya kam kura letra kam kura khan bi heaven ti na jabo de inika isor laga kingdom ti na jabo de inika kwa dekhi ase aru specifically verse 12 to 20 brado sexual purity noli bi loose living laga issue Paul address kurishi de utu time de Corinthian laga church de manu khan itu society te alag problem beshi thakise aru utula problem ekta to leki thakise kole to sexual activity aru sexual activity to ki thakise kole to mota loti letra kuria maki loti letra kura নহলে be mota maki ineka life to immoral ekdam immoral living thakya itu context ti thakise kile kole to itu 55 AD itu time te asale Roman culture khan tole to Christian manu noy na society laga Greek and Roman culture khan tole to mota maki inika thakya ta khan gani letra na hoy iku na hoy inika phapia time ase inika thakise to Christian manu tati thakya khan bi manu kure ase ami khan bi iku na hoy inika la bhabana hoy jaise mota maki phale letra thakya to itu ane Paul brand nohoi ho Christian manukan bhabi bi ini ana takhan je kotha koise first to ami kan dikhya nishina Christian manula bhavana to nothing is sinful for Christians because we are not under the law ami kan to kanun laga bitor din nohoi ami kan bi ki je holibe kurbo paribo inika bhavana hoi jaise Christian manu to liberty or freedom in Christ as a license to sin পাপ কুৰাবি কোন নহা লাগা ভাবনা হৈ যাইছিলে তোমাৰ পল ৰা কৈছে verse 12 তে কবি সাবি মই তো কৰবলে সব পাৰে হলিবি সব কি কৰি আছে তো আমি কানি লাভ নহয় আৰু most importantly আমি কি কৰিলে কৰিব পাৰে হলিবি আমি কি কৰি আছে ইতৰা আমি লাগা মাস্টাৰ নহব লাগে পল ৰা এইটো ষ্টেটমেন্ট দিছে আমি তো তাইলা কাঞ্চা নহব লাগে ইনেকা টাইপৰ দিছে খ্ৰীষ্টান মানুহে কৈছে মানুহ কি কৰি আছে কানুনতে ঠিক আছে না নাই এইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিনা আমি খান লগা বডি আমি খান লগা গাঁও মংস এইটো তলে তো ঈশ্বৰ পৰা যিশু পৰা তাই লগা খুন ফেলাই কিনে আমি খানকে কিনি লৈছে আমি খান তো খুশি থাকিব নাপাৰি prostitution পইচা দিগ না mota loti khoma laga practice thakya de itu thik nai kaina Paul bra ta khen ko koise verse 13 to 14 sabi tati aru principle for sexual morality purity among Christian tai koise manukhan bra koise sexual desire mota ke lagya nohole bi mota bra maiki ke lagya maiki bra mota lagya itu laga bhavana to le to bhuk lagya temti bhat khawo mon jan nishina pani bes lagi kina pani khawole mon thake nishina appetite ekta ase inika ta khan babishe aru kan koy ami laga body bhat lagi ase ami bhat khabo to itu nishina ami laga body ki lagi ase itu moi itu kurbo to inika bhavana hoi jaisile aru itu la to le to hedonism koina culture laga hedonism laga teaching ti pleasure itu laga ami la body ki kroman ase ki khawman ase ki komon ase kuro paribo inika laga thakisile takhan na slogan bi
eat, drink, and be merry. Tomorrow we may die. Manu khan ke sob ki ke kormon ase koribi. Kali to murbole ase. Kali morle ki lap ase. Inega kwa to le tai khan naga bhabana dibi iku nohoy inega bhabana hoi jaise. Aji itu nishina laga bhabana. Itu nishina laga kotha. Ame khan naga dunia dibi ahi jaise de. Ki koy post-truth age. Husa ke ase itu nai hose. Nijor laga husa relativism ase koishi. Mota phale maki phale bi Bible pra kwa to le to shadi hoi ki nahi mota maki ki lo te lok pawo lage ina koisile. दुनिया कोइसे कंसेंसुअल एक जन पर एक जन के खुशी पाइले तो इकु न होय इने काती जाई आसे तो पॉल पर कोइसे आमी खान लगा भात खावले मन थाकिया पियास लागिया लगा अलग आमी खान लगा बॉडी पर की लागिया आसे इतु ईश्वर पर आमी खान ला पेट destroy kori dibo paribo. Ami kan la body to be destroy kori dibo paribo. Di tapi. Ami kan la body to mongso to leto letra kuro kani mota maki phale letra kuro kani na hoy. Ki hoise kole apni mota hobi maki hobi letra thakia manu loti milise kole apni bi nikai letra hoi jabo. Nikai letra hoi jae. Aur ami kan la gao itu mongso to leto ami kan to safa rakhibo lage. Letra nokrubo lagi. Third question, verse 15 to 17, Purishe koleto. Further on sexual purity among Christians. Tai kan laga adma aru mongso laga kotha beshi kori thakishe. Itu time te. De culture pra philosophers kan pra tai kan ke hiki thakishe. Ki hiki thakishe itu adma aru ami kan la mongso body and soul. Itu ta alak ase. Inagaw hikishe. Aru ki hikishe ito gaw mongso to le to ek bar murishe kole to mati hoi jabo khotom hoi jabo eku na thaki jabo. Aru apni laga atma to le to immortal na muri kine thaki jabo. Aru ito to le ko jai to apni eku na jane eku relation nai. Pluto nishina khanbra philosopher khanbra inika dualism inika laga teaching jai thakishile ina hoina itu gaw mongso pra ki lagi ase ke korle bi muria piche to ko relation nai kurubo paribo ki kurubo paribo ki kurubo na ase kurubo paribo inika kwa time de Paul bra Christian manu khan karni inika na hoi de Jisu murishe ami khan karni murishe tai uthishe aro tai utha nishina ami kan Christian manubi ami kan Jisu lodi biswas thaki na ami kan muria pichite aro uthibole ase itu ane itu gaw mongso safa thakile hi murile bi apni uthibo paribo Jisu nishina aro tai la khun pra ami kan ki kini loise ami kan la khushi na hoy itui na hoy to ami kan la gaw itu to le to pavitra atma laga thakia jaga temple of the Holy Spirit ase inika ami khan ki koise to Paul pra Christian manu khan ke kwa to le to Genesis chapter 2 pela pure nishina verse 24 de aru Jesus pra Matthew chapter 19 verse 50 two will become one flesh itu kwa tai itu re-emphasize korishi duijon ekta mongso hoi jawle laga sadi hoi kina itu hi mota maki phale safa thaki kina inika thakibo lage laga Paul bra itu koise to ami kan sob jani ase Ishor bra ami kan ke sob banaise mota banaise maki banaise male and female maki na bana tak tu mota to le beshi alchi thakya na khabole bi iman beshi phul bi iman beshi fruits khan bi iman beshi chiriya khan bi iman sundor thakise Eden Garden of Eden to kiman sundor thakise Holibi tai ekla thake to alchi hoa to Ishor jane kina maiki banai dishi to ami kan Konyak manu to iman smile na thake ho hasibole na pare anya buya nishina bishi community life tina jo ha kora tum iman set face thake itu nishina thake shina ki adam to alchi lagi kina
Kita if banai kina tayo loti anishe, tayo last smile to ko jabo. Na 32 tit dikhai shi kushi to. Isor ke kushi pabra. To isor bra mota banai she, maki banai she. Which means sex is God's greatest gift to mankind. Manu ke dia gift ekta mota maki mili bole la. Itu to isor bra gift dia la asle. To safa kori na dishe sadi karni sadi ti chalawo karni. Ineka koe young people khan ke. God created men and women. God created sex and gifted sex for mankind. Kulibi kita tai sex banai she isor bra wall hali dishe. Wall hali dishe. Aru itu wall hali kina dorja ti tala mari dishe. Itu wall bitore bhal bishi khabole asele. Itulah garden bishi bhal asele kulibi malik ke na hodigina chor korle to jokhom pabo. Gate itu tala mari kina ase itu chapi kholi kina itu garden ti isor la permission kina khabo. Itu banai kina itulah concept ti disele. Itu gate kholi bole la chabi to le to wedding, marriage, shadi. Shadi prahi itu kholi kina. The gift of sex. Mota maki khushi paule la gift to le to true wedding, true marriage hi jabo inaka kushi. By the way, KBCM bra mass marriage ja to bishi khushi ase aru support kori ase. Ite agete thousands of young people utiche sob manu shadi hobole ase. Ineka ami khan bhal karni church pra bana to bishi khushi pai ase. Expenditure bishi ase shortcut krubo ineka bhabana bi thake. Itu na koribi koi kina encourage kore. Mass marriage ta aibo na parle to small family milai kina pastor ahi kina shadi kori dibo pare bole bi itu bi encourage korle bhal ase koi na ami khan itu bi koi. To gift of sex is a blessing, but the gift of sex is also a curse. Blessing ashirwad pe ase aru curse pe ase. Curse to ami naga mesti ki koi na jane apni janibo. Blessing kile koile tole promise kori na under the bond of holy marriage na mure tak na chhari bode kina ka hole be ami jun ekiloti thaki bode inika commitment lowa laga blessing mota maki isor blessing bacha chokra chokri pai kina khushi thakya aru shadi din te isor ra sapha blessing dia to the gift of virginity mota ke dia maiki ke dia hi itu hi sabse best gift ase itu dunia te aji laga generation te itu pare ase na nai itu hi blessing ase de pisa kiman paise kiman jon aise gari kiman aise itu nohoi kina sapha thaki kina mota ke dibo pare ase na nai maki ke dibo pare ase na nai itu hi blessing ase de gift to le to any random pran na de ekdom meaningfully de. Sex is cursed if it is indulged outside the marriage. Sadi no hoy na bahar te cholai se kole to itu blessing na hoy itu ashirwad na hoy ineka bi koi kile koile to itu bra bahar te ini thaki ja ini cholai ja bra young people laga life destroy kore. The gift of sex chokra khan ke chokri khan ke itu koi ase remind kore ase isor bra ami khan ke to sapha gift dia to ami khan ke takot digina ase kita mota ke surrender ki dibo kita maki ke surrender kori dibo kita ini thelai dibo apni laga life ti takot age jawle na thaki jai. You do not have the motivation to go forward anymore. Self esteem giri jai na khumai ke na puri thakya to inika na bhavna na jai sapna dangor thakya to giri jai maki karni mota karni boyfriend karni girlfriend karni life career banao na pare khan bishi hoi jai sidei bishi regret hoi ja khan bishi hoi ja sidei Christian manu ami khan young people khan any party di biragina any khiligina unwanted pregnancies na babia la petti bacha bohi jagina itu baby ke morai dia abortion. Millions of babies are being murdered every day. Dunia te. Nagaland te ekta town te.
Doctor khan pra assessment kurise. Ek din ti 30, minimum 30 abortion. Pet ti bacha mura diya. Itu bi ini bira khan garni ineka kuise. Just imagine Christian manu ke mura dala to khali bonduk pra khali dau pra na hoyo. Pet ti mura bi manu ke mura diya ase ho. Isor ki naga khushi pabo. Paul bra Christian manu Corinthians khan ke kwa. Ami khan nijer ke remind kore ase. Aji ami khan Bible pra kwa nishina ami khan ke gift dia to. Ami khan bhal pra chulibo pare ase na nai. The gift of sex. Ito lang tofa. Beshi bhal dine thake to. Beshi takot ase. Ito bra. Most powerful temptation bi koi. Temptation mani giri jawole. Pap hoy jawole laga. Takot beshi thake to aru sexual temptation ase koi. Ami kan David laga life ti dekise. Mohan sob King David ladu ke kuna ase jane. Rajai nohoy tai. Beshi dhun manu thake. Gana pi bhal pra kure. Khali kurai nohoy kena. Instrument pe cholai. Gana pi compose kure. Aru tai to ekta prophet. Isor logote kotha kuro pare manu ekjon thakisile. Maiki. Dusra manu laga maiki loi kena. Taila maki bana time te. Kini ka duk paise ami khan jane. Chaita 6 consequences one after another King David life te problem paise. Ki hoise? Kita tail ito letra life ti jaise betchaba lote. Isor lote relationship thaka intimate relationship thaka. Isor lote kotha kori thaka itu bhangi jaise itu rushi bhangi jaise. Kita isor lote kotha kora rushi bhangi jaise manu ki muraule tai bhui na lage hoise. Utu betchabala mota. Tai laga faithful commander uraye ke battlefield ti muraule tai. Tai laga strategy pra muraule dishe. Second. Third to leke ase kole bacha mota paise. Raja laga ghorte mota pa to le mamli kotha na hoy de. Pura dunia tai loti khushi pa la thakisile. Itu mota to bimar hoy kina bacha to baby to le to bachibo pare nai. Ki karne baba laga pap karne itu baby to murishe. Innocent baby to future king hobo thake to prince to muri jaise. Next ke hoise tai laga chokra amnon koina thakya. Ama alak le baba ekta tai la chokri tamar ko kina beshi sundar. Tamar hoise kole to sob manu itu chokri ke bhal lagya chokra khan. Beshi sundar. By force pra rape kurise. Dada pra buni ke. Sorom kotha. Beshi dangor sorom kotha ase. Dada pra buni ke rape kurise. Ki karne baba pra letra biya kam kura to one after another family ti ahi jaise. Itu piche ki hoise Amnon bra Tamar ke rape kura karni. Tamar laga dada Absalom. Itu bi David laga chokra asile. Amnon ke morai dishe. Aru dada bra bhai ke moraise. Dada bhai moraise. Kinika huni ase. Itu la family ti ki hoi jase. Khali itu noy na 6 wala to Absalom ekdam handsome. Tai king hobo koina janya. Tala baba piche tai hobo inga janya. Rikhewa na pare hoise. Baba king la baba laga raja tu tai bra lui lobo karni tai laga form hoi jaise. Ami khan laga context ra to ang hobole karni inga kobo na ki. Tai la baba ang thakise murile tai ang hobole asile. Ami khan Konyak aru simi khan dole to itu GB laga to itu ang laga to inga same hoi thake. Baba ke tai brai ang hobole king hobole shuru korisile. Na ikina tai ke baba bra to tai ke ani dibi koina sipai gen patha to pola time te gas ti tai la gola phasi jaise. Captain bra tati ra spear to date morai dishi. Baba ke ama ke kotha na manya khan utu time te to morai dia laga time thakisile. To ami khan dikhi ase sexual temptation to bishi powerful ase.
আৰু কেতিয়া sexual temptation গিৰি যায় life the problem to after one after another ahi jai mota makila letra laga pap to le to olop ekbar inika pra bishiti loi jai bishit dodi loi jai ami kana life loi kina dibule lagi jai ikut na hoy inika bhabia bra loi kina bishit dodi jai jai young people Amar Konyak brothers and sisters. Kunba manu life te. Mota phale, maki phale, boyfriend, girlfriend gani life to. Ulawule na parai na thaki shekole. Itu jani bhi. Apni laga life. Itu hi girai de. Ami khan sob isor la life agite ahi shekole ami khan ke maaf kore. আমি খান কোন বি পারফেক্ট নহয় বাবা মা এতে তাকিয়া খান বি পারফেক্ট থাকে নাই এটা বি পারফেক্ট নহয় এতে আমি খান বি সব ইমপারফেক্ট মানি আছে না পুঞ্চা মানু কমজোর মানু আছে আমি খান না পুঞ্চা মানু কমজোর মানু গিরিয়া কারণে আমি খান কে ঈশ্বর লোতে আহি যায় কিনা মন চেঞ্জ হয় কিনা মতা ফেলে মাইকে ফেলে গিরি যা পিছেতে আমি তো এটা ঠিক নাই এটা কেতে বি নকরব ঈশ্বর মাফ করিবি কইনা ঈশ্বর লাগা আগে আইছি গুলো ঈশ্বর আমি খান কে মাফ করে ঈশ্বর আমি মানুকে মাফ কৰিলে না পারে নাই মানুরা জেনুইনলি হুসাবরা মন বদলি কৰি কিনা ঈশ্বর লগত আইছে কইলে তো ঈশ্বর আমি খানকে মাফ কৰি দে and I keep saying this ঈশ্বর আমি খানকে মাফ কৰিলে বি মতা মাকি ফালে গিৰি যা পাপ কৰিলা তো নিজৰ পৰা মাফ কৰিব না পারে হো নামৰিয়া তাক আমি তো কিলে ইনেকা কৰিছে হো কোনা নিজৰ কে হি সেলফ গিল্টিনেস ইটো থাকে ঈশ্বর তো আমি খানকে মাফ করে হলে নিজের পৰা মাফ কৰিব না পারে এটো কই ধৰণে young people regret না কৰিব কাৰণে careful থাকিবি হুশৰ কৰিবি হো ডেভিড পৰা ঈশ্বৰ লগতে ৰিপেন্ট কৰি তো মুখান তাইলা লাইফ তো দেখিছে বেছি লছ খাইছে তো মানুহ কিমান মৰিছে তাইলা ফ্যামিলিতে কিমান জামালা ওলাইছে itu pichite tai mon bodli koise isor ke map mangise beshi duk pai kina isor pra tai ke map kuri kina isor loite tai la relation restore koise Psalms 51 ami khan pore beshi loss ha pichite wapas ahe to na beshi age jawol na thakya nijor tani kina pichite jai to life age jawol na pare to mano beshi dur pichite যা পিছিতে হি আমি খান উঠিবলে লাগি যাই তো বেশি দুখ আছে কি প্রাইসৰ লাগা গিফট ইটো বিয়া কৰি কইলে তো আমি খান দেখি আছে ইটো লা দুনিয়াতে প্ৰি মেৰিটাল সেক্স সাদি নহ আগে দে মতা নিচিনা মাকি নিচিনা থাকি যা প্রাইসৰ লাগা গিফট ইটো বিয়া কৰে ইটো দুনিয়া কি কই আছে একজনকে মৰম বাজি আছে কইলে তো ইনি লিভ ইন রিলেশনশিপ মতা মাকি নিচিনা বহি যাবি না ইকো না হয় তো দুনিয়া এনেকা কই আছে তো ইনা কই আসলে আমি খান young people naga young people bahar jaise kule to church te thakle thik ase bahar jaise kule dunia ko ase tati polai ase city jai kina college puro kona kam bisaro kina mota nishina maki nishina bohi ja ekta bishna te bohi ja ekta khorde bohi ja ina mota nishina maki nishina bohi ja itu dekhi pai ase over the years and it's so sad bishi mon dikhai baba ma pra to itu hika nai to church pra ami kan leaders khan pra itu hika nai to কত যায় আছে দুনিয়া পিছে পলাই আছে হুসা মৰম আছে কইলে তো কি সাদি ৰখি থাকিব মেৰেজ সার্টিফিকেট কি কৰিব মৰম আছে কইলে কি লতি বহি যাবি দুনিয়া পৰা তো ইনে কতো আমি খান লা ইয়াং পিপল খ্রিস্টান ইয়াং পিপল বেশি গিৰি যায় আছে মন বিখাই আছে হুসা মৰম তো ৰখিও পাৰে দেই ট্ৰু লাভ ওয়েটস হুসা মৰম তো ৰখে কি রুখে শাদি করলে টাইম রুখে হুসা মরম তো রুখে কি রুখে ক্যারিয়ার বানাই লওলে কারণে লাইফ বানাই লওয়ার কারণে আগেতে এনে মিশা মিশি না দে সেকেন্ড তো লেখে আছে বলে তো আমি খান দেখি পাই আছে হোমোসেক্সুয়ালিটি মতা মাকি ভাল লাগে না মতা মাকি নিচিনা থাকিব এনেকা কোৱা দুনিয়া কি কৈ আছে LGBTQIA বেশি কবলে ইতি আছে হলিবি মেখান টাইম ইমান না ইমান কব না পারিব হলিবি মতা
শাদী কোনা বহিব কোৱা আছে মাকি মাকি শাদী কোনা বহিব কোৱা আছে আমি তো মতা আছে বলিবি মাকি মকিলা ভাবনা আছে আমি তো মাকি হ'ব কেনা gender affirmation surgery খান কৰি আছে আলাক আলাক ইটো দুনিয়াতে আলাক আলাক ওলাই যা মুখান দেখি আছে আমি তো মতা বি নহয় মাকি বি নহয় এনেকা ভাবনা থাকে ঈশ্বৰ মতা বনাইছে মাকি বনাইছে মখান ইটো affirm কৰি আছে we cannot change on that non Christian manu Genesis tiki ami khan ye koi ase we stand on that ঈশ্বৰ মতা বনাইছে মাকি বনাইছে be fruitful and multiply Genesis 1:28 কৈছে ঈশ্বৰ মানু বনা টাইমতে একো কনফিউজন থাকে নাই ইটো মতা আছে আদম তাই আলছে আছে ইভ বনাই দিছে very clear no confusion হলিবি আস্তে আস্তে দুনিয়া কো জয় আছে কি হবলে আছে আমি খান খ্রিস্টান মানুহ as church আমি খান church কানি homosexual community তাখান গে মখান মৰম লাগি আছে দে হলিবি তাখান কি কৰি আছে তাখান লা x ইটো আমি খান সাবস্ক্রাইব কৰিব না পারে ইকো নহয় কব না পারে আমি খান church দি সাদি দিব ইটো মখান ইটো কব না পারে হলিবি they are also human being তাখান বি মানুহ আছে ঈশ্বৰ বানা মানুহ আছে in the first place all of us are human being আৰু মখান বি সব ঈশ্বৰ লগা আগেতি নপুঞ্জা মানুহ গিৰিজা মানুহ আছে তাখান গে আমি খান লগা কমিউনিটিতে থাকিব পাৰিব ফ্যামিলিতে থাকিব পাৰিব they can worship together আমি খান একিলতে কমিউনিটি লাইফতে থাকিব হলিবি তাখান কি কৰি আছে মখান ইটো চাৰ্চ পৰা নাম কাটি দিব ইটো মখান ক'ব না পাৰে ফ্যামিলি পৰা খেতাব ইটো ক'ব না পাৰে হলিবি কি কৰি আছে ইটো আমি খান সাপোর্ট কৰি নকৰে হলিবি কোৱা নিচিনা মখান সব নাপুঞ্জা মানুহ গিৰিজা মানুহ আছে তাখান বি গিৰিজা মানুহ আছে আমি খান লা মৰম দেখাব লাগে জাজমেন্ট ইটো খান গে আছে তো ইটো খান লেসবিয়ান আছে তো ও সাবিদো ইনিকা নকবি আমি খান কমিউনিটি ৰাখিবি এনকাৰেজ কৰিবি আৰু ঈশ্বৰ লগা মৰম আমি খান পা নিচিনা তাখান বি পাব কাৰণে মখান ইটো তাখান গে মদত কৰিব লাগে থাৰ্ড কে আছে ঈশ্বৰ লগা গিফট ডিস্ট্ৰয় কৰাটো peer pressure সাথী খান ইকুৱেল সেম এজ খান বিৰা খান একজন কে প্ৰেছাৰ দিয়া ইটো বি না পাৰে নেকি মতা হৈ না মাইকি হৈ না বয়ফ্ৰেণ্ড বি নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বি নাই হাসাই দিয়া ইটো প্ৰেছাৰ কৰনা বিয়া কাম কৰে young people খান তো আমি বি মতা আছে তো ইনা কমন যায় তো আমি বি মাইকি আছে তো ইনা কমন যায় তো esteem self esteem বেছি হাই আছে তো আনে বিয়া আছে ইটো জানি নাই বি সাথী খান বৰা খুইছে গলে ইনি বিয়া কাম দি যায় সাথী খান লগা আগে দে আমি বি পাৰে তো এনেকা লগা দেখাব মন কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগা কথা কি কইনা আছে ইটো নহয় কিনা মানুহ লগা আগে দে কি হ'ব ইটো ভাবি কিনা সাথী খান লগতে আছে আমি বি কোম্পানী দিব লাগে এনেকা হি ভাবে 1 Corinthians chapter 15 verse 33 bad company ruins good character বিয়া লগা সাথী খান বৰা আপনি লা ভাল কি আছে তো বিয়া কৰি দে কৈছে হুচ্চা আছে তো দুনিয়াতে যায় আছে ভাল কোম্পানী ৰাখিবি ভাল খান লতে যাবি মানুহ লগা কি ভাবি আছে ইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় না ঈশ্বৰ আপনি কাৰণে আমি কাৰণে কি ভাবি আছে ইটো হি কৰিবি ঈশ্বৰ লগা মঞ্জুৰ কি আছে ইটো হি ভাবিলো ইটো হি ইতলা পিছতে হি কৰিবি চাৰটা কি আছে কইলে তো ডেটিং মনটি ডেটিং লগা কথা কো আছে না নাই সৰংচা শুনে না শুনে ডেটিং কই না এনিৱেৰ শুনি থাকে না কোনবা জাগাতে ওয়াংখাও ফালে কি জানে ডেটিং তো কি আছে কইলে তো শাদি টাইম হৈছে মুঠা বিচাৰিব লাগে মাইকি বিচাৰিব লাগে শাদি টাইম হৈছে ডেটিং কৰিব লাগে লোক পাব লাগে চিনি হ'ব লাগে কথা ক'ব লাগে মইজন মিলিব পাৰিব না নাপাৰিব দ্যাট ইজ ডেটিং লিবে আজিকালি কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট হাই সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেণ্ট তাক বি ডেটিং কৰি আছে শুনিছে মনডে হাই স্কুল ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 7 8 9 ষ্টুডেণ্ট তাক ডেটিং যা আছে কৈছে কি ডেটিং আছে তাইজনী মিলি কিনা তাইজনী লোক পাই কিনা একিলতে থাকিব মন যায় তো দুইজনে থাকি আছে তো ম্যাগনেট নিচিনা আছে তো না বিয়া কাম কৰি যায় আছে তো বিয়াতে গিৰে যায় আছে তো Proverbs chapter 9 verses 17 18
চোৰ কৰালা পানীটো বেছি মিঠা আছে চোৰ কৰালা খানাটো বেছি মিঠা আছে হলিবি ইটো খা খানটো নাজানে তাৰ খানকে লৈ কিনা গ্ৰেভয়াৰ্ড মুৰিয়া জাগাতে লৈ যা আছে কিনা নাজানে এনে কৈছে ইটো ডেটিং আছে দে ডেটিং পৰা ইয়াং পিপল খানকে বেছি বিয়া কৰি যা আছে ৰিচাৰ্চ পৰা অবজাৰভেশ্যন পৰা কৈছে কিমান জলদি ডেটিং ষ্টাৰ্ট হয় মাতখান মাকি খান ইমান জলদি লাইফ বিয়া হয় সেক্সুৱেল ইমৰেল লাইফ টি গিৰি যায় মতা ফালে মাকি ফালে গিৰি যায় কয় স্কুল যাবি কৈছে কলি যাই কিনা পাঠাটো ইমোশনেল এটাচমেন্ট মাকি লতি মতা লতি থাকি যায় কিনা একদম দুনিয়া সব ছাড়ি দি কিনা খালি মতা মাকি মনটি আহি যায় কিনা লাইফ তোলেতো তাকত না থাকি কিনা বিয়া কামটি যা মখান দেখি আছে ইয়াং পিপল খান ইনফেচুৱেশ্যন ভাবনা মতা ফালে মাকি ফালে ভাবি কিনা ইটোৰ পৰা গিৰি যা মখান বেছি দেখি আছে কিটা ডেটিং দি যায় বিয়া লাগা ভাল লাগা ভাবনা একো না থাকি যায় লাইফ লাগ কমিটমেন্ট কি থাকে ইটো বি না ভাবি যায় এক ৰাতি বিৰাউলে যা টাইম দি লাইফ লাগা সব কমিটমেন্ট গিৰাই যায় ফিলাই যায় ইটো কাৰণে ইয়াং পিপল খানকে কয় ডেটিং তো না শাদি কৰা টাইম দি ডেটিং কৰিবি না বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তো না স্টাডিজ ফাৰ্ষ্ট খতম কৰিবি না ইমোশনেল এটাচমেন্ট থাকিলে কি পঢ়িব পাৰিব ড্ৰপ আউট বেছি ওলাটো ডেটিং কাৰণে আছে তো মতাকেই ভাবে মাইকিকেই ভাবে লেসন কোয়েশ্চন পঢ়লিবি আনসার পঢ়লিবি তাইকেই দেখে বাইবেল পঢ়লিবি তাইকেই দেখে ইমোশনেল এটাচমেন্ট থাকে পৰা ডেটিং যায় না লাইফ স্পইল কৰিয়া ঈশ্বৰ পৰা দ্য গিফট অফ সেক্স দিয়াটো ডেটিং পৰা বিয়া কৰি আছে তাৰনে ৰখিবি ৱেইট ফাৰ্ষ্ট মেচিউৰ্ড হবি শাদি টাইম হ'বলৈ দিবি যিছু লতে ডেটিং যাবলৈ কৰিবি ডেটিং না যা আগে দে ট্ৰু লাভ ৱেইটস হুসা মৰম তো ৰখে শাদি ৰখে কোনে তো জানিবি নো টাচিং নো পেটিং নো নেকিং তো কমিটমেন্ট লৈ কিনে থাকিব লাগে কয় মই লাছ হৈ যায় আছে আৰু আজি দুনিয়াটো মতা ফালে মাকি ফালে লেত্ৰা হৈ যায় একটা তো পৰ্নোগ্ৰাফি আছে পৰ্নোগ্ৰাফি তো কি আছে ভিডিঅ' হবি পিকচাৰ হবি শৰম না থাকে লাগা কাপড়া না লাগাই কিনা মতা মাকি লেত্ৰা লগা পিকচাৰ মুভি চাই কিনা চুকু ভাবনা আৰু মন লেত্ৰা হৈ যা লাগা কোনবা ভাবে বাইবেল টিতো এই পৰ্নোগ্ৰাফি নাই পাস্టర్ খান কি কয় হ'ব বাইবেল টিতো আনচাষ্টিটি ফৰ্নিকেশ্যন ইমৰালিটি ইটো কান সব পৰ্নে দ্য ৱৰ্ড পৰ্নে তাইৰ ওলাই কিনা আছে দেই পৰ্নোগ্ৰাফি তো আজি টেকনলজি মিডিয়া ইটোৰ বেছি এডভান্স হৈ কিনা স্ক্ৰীনটো নিজৰ লগা হাতে ৰাখি কিনা নিজৰ ৰুমটো বহি কিনা নিজৰ চাই কিনা তাতে পৰা ইয়াং পিপল খানকে পৰ্নোগ্ৰাফি এডিকশ্যন হৈ যাম বেছি দেখি আছে পৰ্নোগ্ৰাফি এডিকশ্যন তো আস্তে পৰা মন দিয়া মানুহ খান তো আস্তে পৰা তাতে পৰাই হেবিট হৈ যায় ইটো চাবলৈ নাচাইলে বহিব নাপাৰি যায় আৰু ইটো ছাড়িব নাপাৰি যায় কিটা পৰ্নোগ্ৰাফি এডিকশ্যন হৈ যায় ভাবনা লেত্ৰা হৈছে চুকু লেত্ৰা হৈ যাইছে মাষ্টাৰবেশ্যন লাষ্টফুল থটছ লেত্ৰা ইটো খান বেছি নিজৰ লাইফটি প্ৰমোট হৈ যায় ৰখিব নাপাৰি যায় পৰ্নোগ্ৰাফি এডিকশ্যন হোৱা মানুহ খানটো মাইকীকে ৰিসপেক্ট নাথাকি যায় মতাকে ৰিসপেক্ট নাথাকি যায় সেক্স অবজেক্ট নিচিনাহি থাকে আমি খান কি চাই আছে ইটোৰ আমি খান মন আমি খান ভাবনা ইটো সব তাতে পাছিং কৰি আছে ভিডিঅ' তাতে আমি এটি বহি আছে আপুনি খান সব দেখিয়া নিচিনা আমি লেত্ৰা চাই থাকিলে আমি খান ভাবনা কিনকা চাফা থাকিব মন কিনকা চাফা থাকিব লেত্ৰা কথা কইলে মন কিনকা চাফা থাকিব পৰ্নোগ্ৰাফি চাই কিনা বিয়া কাম কৰেলা দুনিয়া হৈ যায় আছে মানুহকে মৰাবলৈ বি ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কেছেছ বি বেছি তো পৰ্নোগ্ৰাফি চাহ কাৰণে কোনা ইটো বি আমি খান দেখি পাই আছে ঈশ্বৰটো খানকে মন চাফা ৰাখি কিনা তাইৰ পৰা গিফ্ট দিয়াটো মতা মাকি মঞ্জুৰ আছিলে পৰ্নোগ্ৰাফিৰ পৰা লেত্ৰা কৰি দিয়া মখানে ইটো দেখি আছে
sin আমি খান consequences la কথা কৰিছে আমি খান কি পৰা লেতৰা কৰি আছে আমি খান দেখি আছে young people খান একবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি আছে sexual immoralities মতা ফালে মাকে ফালে সাফা থাকিব নাপাৰে পৰা আগে দিন দেখিবা হবলে থাকে মানুহ খান বেছি নাপাৰি হৈ যাইছে চাটনি খান দলে তো মতা লা কথা ছাড়ি কিনা মাকি লা কথা ছাড়ি কিনা মন দি কিনা পৰি থাকি কিনা আগে দি যাইছে মানুহ লগা আগে দি লিডাৰ আছিলে আমি তো বয়ফ্ৰেণ্ড লতি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লতি বিৰাই বাচ্চা 3টা 4টা হৈ না কৰ্নাৰতে বহি যায় কিনা ৰাস্তা একো নাপাৰি না সৰম থাকে লা লাইফ বেছি হৈ যাইছে দেই চাটনি খান আপুনি লা ক্লাছমেট খান মাৰ্কতে ভাল নাপা খানি ডাঙৰ হৈ যাছে কি কাৰণে মানুহ তো মন দি কিনা মন সাফা ৰাখি কিনা লাইফ আগে যাইছে কিমান তাকত থাকিলে বি আপনি ঈশ্বৰ নাজানিছে গলে আপনি লগা লাইফ দি ঈশ্বৰৰ পৰা ভাল গিফ্ট দিয়াটো লেতৰা হৈ যাব Samson the strongest man in the Bible ইজৰাইল মানুহ খান কি দুশ্মন পৰা সেফ কৰিব কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা তাকত আলাক samson কি দিছিলে বাবা কথা শুনিয়া নাই আমা কথা শুনিয়া নাই মাইকি লগতে মন দিছিলে ঈশ্বৰৰ পৰা তাকত তাইকে দিয়াটো ইজৰাইল মানুহ কি বাচাব পাৰে নাই ইটো কাৰণে sexual temptation is a powerful temptation বেছি ডাঙৰ তাকত থাকে আছে বাইবেলৰ পৰা কৈছে পলাবি flee from sexual immorality আজি পঢ়িছে 1 Corinthians chapter 6 verse 18 পলাবি থামালি নকৰিবি তাই লগতে ফাইট নখিলিবি জোসেফ পৰা পলাটো আমি খানকে দেখাইছে Genesis 30:19 ইটো মাইকি তো কোন থাকিছিলে ইটো মেম সাহেব তো পি পৰা ষ্টাৰ্ট আছিলে পটিফাৰ না একবাৰেই নহয় এভৰি ডে সদায় আমি লগতে ঘুমাবি না কইনা জোসেফকে কৈ থাকিছে তো হলিবি জোসেফ তে হলে তো ঈশ্বৰ আমিকে দেখি আছে ইটো সব অল দ্য টাইম তাই ইটো ভাবনা থাকিছে আমি লেতৰা কাম মতা মাকি ফালে বিয়া কাম কৰে সবসে লেতৰা the most wicked thing to be done the most wicked thing in my life কিতাবি নহব এনেকা ভাবি থাকিছে তো দোকানে তাইকে টানিয়া টাইমতে কোন পিনা থাকে কিনা কামৰাতে তাকে টানিয়া টাইমতে পলাব পাৰিছে তো পলাইছে তো ঈশ্বৰ জানি কিনা থাকিলেহি পলাবলৈ তাকত পি পায় ঈশ্বৰৰ প্ৰেজেন্স ফিল নকৰিলে ঈশ্বৰ আমি কি দেখে আছে কোনে এইটো নাজানিছে গলে তো আমি কি কৰিলে একো নহয় তো খুশি আছে তো এনেকা ভাবি যাই তো জোসেফৰ আমি খানকে কৈছে পলাবি না পলাইছে গলে তো সেক্সুয়াল টেম্পটেশন তো বেশি তাকত আছে আপনি লা বডি তো খুন বিৰাই আছে তো বাম্বুশুট লা পানী নহয় তো না খুন বিৰাই আছে তো না জোসেফ পিক তালা বডি তো বাম্বুশুট লা খুন নহয় না খুন বিৰাই আছে কোনা sexual being sensual being মাকিলো অসতে হসৰ কব লাগে ইটো থাকে কাৰণে তাই পলাব পাৰিছে কেন্ডল তলে তো না জ্বলাই লিবি জি অসতে ৰাখিলে তো গম হৈ যায় মেল্ট হৈ যায় মতা খান মাকি খান ছোকৰা খান ছোকৰি খান ডিস্টেন্স ৰাখিবি হও সাফা থাকিবি হও সাফা থাকিব কাৰণে ডিস্টেন্স থাকিবি হও ঈশ্বৰ জানিবি হও ঈশ্বৰ আমিলা লাইফ তি নাথাকিলে ইটো তাকত বেছি তাকত আছে very powerful celebrating the amazing love of God the gift of sexuality ঈশ্বৰ তো আমি খানকে সব মৰম কৰে ঈশ্বৰ দলে তো খালি মৰম নহয় তাই সাফা থাকেলা ঈশ্বৰ আছে holy God আৰু আমি খানকে বি সাফা থাকিব কাৰণে আমি খানলা বডি তো টেম্পল আছে কইনা আমি খানকে কৈছে now to close to all the young people ঈশ্বৰ পৰা আপনি লা লাইফ দি মতাকে ভাল পাউলে মাকিকে ভাল পাউলে সাফা গিফট তোফা দি কিনা থাকে তো আপনি সাফা ৰাখিব পাৰি আছে না নাই শাদি লগা দিন তাক ৰাখিব পাৰি লৱা আছে না নাই পাৰি আছে না নাই পাৰি এখন সবকে ঈশ্বৰ লা ব্লেসিং আপনি লতি থাকিব শয়তান তো আপনি কে জলস আছে কিনা কৰনা আপনি কে গিৰাই দিব ট্রাই কৰিব কৰে আছে ঈশ্বৰ লগা কথা নাছাৰিবি ঈশ্বৰকে নাছাৰিবি তাকত থাকিবি কিমান জন
ito laga gift to letra ho inasya giria manu to tatina bohide uthigina rup age jai de uthibi isorbra ami khan ge map kori de bole takot isor loti ase na hole to ito la papra ami khan ge girai na uthibo na pare jai tati thaki sekole isor loti apni ke body apni la body surrender kori the gift of sex surrender kori Joseph nishina Esther nishina isorbra apni la life ti blessing thakibo to ane aji ami khan ito laga sharing te so manu young people apni la life isor ke surrender kori de the gift of sex isor lo ke surrender kori de aru isorbra apni ke bless korbo right wait for the right time true love wait celebrate the gift that is within you on your heart holy marriage day isor la blessing so loti thakibo God bless you thank you Teman bay, teman konyo bay, ngomuk maya panjang yong maya teman de kuenya nyaw temdegi, mulan mong de hu nyaw teman China, cai bukia teman hadau ngau kaya teman de muhiman le menglak China teman yo patanha. Our speaker, Reverend Sir, we are deeply grateful for the timely message that you have shared for us. You spoke powerfully to the youths according to our situation. May God continue to bless you mightily, and may His blessings overflow upon your ministry and your family. Thank you once again. Tamana, to show a lot him A Putri 66. To lok yang pay matamana Taitam mangopukia, Pajay Nyoi Pastor Lengyu Bumeinok kaya, Yop yang ataman to show bunamenglak. Teihtowpu na kang mulan sam sa yung lokha. Kahwange pulay sa yung na, sewa wong na mechawe. Jesu Christa ang tepe, ibagay Jümching ay la. Iya yin yu pinan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tuman de yalak pakanbu, achawa, ayan wang tang kawang. Nang amoy mambu, ayan namay, hibak amay chingna, tumana nang temenyong pabuay. Nang kanbu, nang alamoy bu, nang ombu, tumana ngiyanggi, yanap ka nang temenyong panang. Tanam nang achawa nyi, nang achawa Jümching ba, nang dayup yang wang bu kia. Nyolay balan, tangaw balan, lokalay balan, tuman ase chingna. Muhe man ba, nang ombu ngiya, hadaw tuy shodam bu chingna nang temenyong pabuay. Yashanyali bu ayan wang tang kawang. Nang atuman da kanbu, hadaw ba chinda, Konyak krisang kadalan ba, nang Nyih halan ba chinda ngona tampa. Hadaw nang ngaw chayanga, hadaw tuy sho yang ataman yaneng. Nang sipsi nang yayang pang ba, muhe man pa yana tampa usa. Menyong pa yana day ba muhe man yuwa. Nara jistoman yung buhay, wado na say nang mongay. Yo. Amen. O Patoman, Hymn number 466.